imwaka yumwe na mieri 10 etiere mbere kithurano kia 2027 igara bwithika muri jwe na tariki 10 2027 na amwe na boku ithurwa ati ni mwaka yumwe na mieri 10 etiere tutira kinya itene na campaign lakini siasa ni chambirite kwa ati kwithurwa kiwata mwanki both kiri county siasa cia county na siasa national au ndene ya county ya Meru antu bethirite ba ituri tayari barabo wetete mbya kurirete kia siasa mine itikia governor itebia women rep itebia maseneta na ikiona nike withro yokia mwanki bonene ndene ya county ya Meru of course no bugo kariki nyakire national scene nara ruterero opposition kidogo kinya kwethwa atu bengine bakuona yaka mwanki withirite yokinia kidogo lakini ruterero thirikari na runo kiete kwithro sustain bonene sana siasa cia campaign ya 2027 na slogan yo ya two term your counter one term ira yambirirwe ni ruterero opposition rurarwe na ba Rigathi Gachagua former deputy president na mutongeri wa kiama kia DCP of course na bobo angewethire toba kiwatanira na bo au ndene ya county ya Meru siasa hizi ya two term na one term kinyechi kiona kaweta concurrently na itebia county biunda kuetra bia women rep senator na governor na antu bakithira ba ichumiria untububu imaanisha ata mwaka yumwe na mieri 10 mbere ya kithurano yani matukweta twithwa tukiaririo tukubarua of course na report ya auditor general is it auditor general control of budget ikiona ni ati county ya Meru tungere ni Governor Mutuma ile namba 4 kiri mantu ya weti na mbere na bibire Mutuma akiwa kiri rono tukubwethire turuare akori ya ukia kwithirwa ura wari mbere we na uclaim ni ngwewe ni twatira atari number 4 well karibu kiri mubango yetu nke siasa tukubaruare na woni kwambiria kiri wori turi na ustadh mwenyewe Mheshimiwa Alhaji Mwende, karibu sana. Shukran. Otere ai chunkini. Ni kagitama. Karibu. Lakini na ndendeo. Karibu sana. Mheshimiwa engineer hapa Anderson Mureke ni former MCA wa Abdiru Gaiti na niwe secretary general wa kiama cha Jubilee ndani ya county ya Meru. Karibu sana. Treasurer. Thank you bwana Mati. Yes, karibu sana. Na kithia kira turi na CPA kwa itare mbere Bururu ndani ya mubango yetu nke siasa CPA Godfrey Mweka. Karibu sana. Asante sana. Thank you very much Nontoboko ya. Asante sana. This gentleman here ni baichetie weru bwanje ino bakoni kidogo. Inko neba no gabombira tugumaira to gumira. Karibu sana. Asante. Thank you very much na karibuni. Thank you. Banu baketo beto watia kwitho tukiariria mantu yetu tukubaruari inkindano ya 2027 ndene ya county ya Meru ikethirwe kariatea ni bibio tukwirigira na siasa ichi ambirite thaire what does it mean of course rutere rurarwa former governor Kawira Mwangaza na Rokinyeru sustain bonene vigorously kundi campaign Mutuma na equally rutere rwa Peter Munya kinyane ithiritwo akiambiria the other day where there is nothing to show ndene ya mieri 6 ejithiri Anotanira na batu kiri Weru FM 96.4 turi live no withdraw ki download app ya Weru Digital kiri Play Store no kithro wetu thikira na kwithro wetu ona moko emwe kiri Weru TV kiri mutandao and of course nara kuonthio kithro ri no to watu kilukila www.werudigital.co.ke kana kiri mitandao yetu ya Facebook na YouTube Weru TV aranire na batu na woni kiri Martin Gichunge dula kiri Facebook na @Martin Gichunge 1 kiri Twitter kana X bunku bobo imetadha Adwari. Karibu sana karibu bango yetu nke siasa. So Mheshimiwa Alhaji siasa cia 2027 tiokaraka bosi ambere tayari. Is it not too early? Too early. Muchema na jo ambere jo chiacha jo thida wa muchiacha age celebrate gukuruka kwawe kana area odhrana yantu bachokia nkatho neo chiacha chiambagiria chia kithurano kiu kingi therefore manzara jo thona chiacha bakithithia no mwankaje jena political dimension kinya ona muchiacha akithithio ntuburiku kana buriku bura kuthithia mathogani yao ni kithurano kiu kingi kwa kinya kethra chiacha democratized ichiacha chia mathithio
wambagiria ciaca ntuku iria ukoria Mheshimiwa Muriki etire antu runene imbije kwaora gwakarire imbije ora gwakarire utuwerigirite Mheshimiwa Muriki arega gukuruka na ikarugono ka winkaije bwega urantu betre bero betere mbeca kenini Ethiopia ingo beterete mbeca imupisa froni akejo kura karugono ka ndene ugoro bu na chemanirie nantu na bera bukuona ora gwakara indi murungu na gatwetere 2020 na kuma au kura kuntheta geta gakibarikana yari ari ku 2027 therefore te ciaca takaciambiritie kaira vocalizero muno indi muntu wothe rori ciacene kinya rero kuona kawira agito koreana koja na muchere na nini ate gweta jontu ikiawe na bata na kiona ntu hapana ne troops cia wagwika agota cross kinya bera kambijite obutethia kana nonsense bo ni urongo ne antu bare agwete mathuganio na interview bya kurana kunywa ne antu wa constituency yewe akumentin kinya manjare okora Mheshimiwa Munya akithia jonthe kinya ugwa mitheka kuthinja kinya ugwa wa kuthithia actually mathugani jawe ikureta troops ciawe together therefore kaira vocalizero kairetera tempo higher lakini gutegi taratu reu gwantu kwa tutigeni ciaca turite ngubinte tuiria utegete jakeu Mheshimiwa mtu no achuria atiri so siasa is it for the love of the people kana ne interest chenu chiongo bwitha chiongo bwitha rabwena cio because bamwe benu bu invest so much na mautoro yenu siasa yeah Bera buruma ati ni amambiriria no kethia antu bara batuthikiritie bonde bathiruka Meru county na narakuonde TV ya Weru na rendu ikinya nibere be karibu baomba wiko Weru ni ora kwagirite siasa bwana Martin no monoro kuona kinya mwarimu no athona irie ngwewe warimu kana daktari akauri ni atankathithia sibitari ko mombe kundumia antu wega na ndimikurie tewe na interest yake cio mikuria no ntoke agwethera tu ndumia antu wega it means kinya sibitari wite kura right so kwena wana siasa bara bethera bena people's interest at that na bethera bakithithia mantu kuna riba kwenda kuijenga still iba kwenda ukuria antu na kwi bangi nabo babwitha ciira ito manipulation ni atankathithia nteke mathwani ya antu ba nkinyara nkwenda na most of those people batiumba gutia gintu kira twita legacy kana into kya kwemulitwo imuntu kinyoriku so bwana Martin siasa ni bwithaire kariu na antu ibethera baiku bataipu kariu na ora Mheshimiwa Alaji okwira nima kura iringa wanarua ashindi baetangazawa bau bakibanga kuendelea kinya bara bacindo iba kubanga bura bakendelea kinya ninda yokirie ngari kinya mbere yoro ringirwa au ibwega na nakira kuwa ndathio longa nkira antu ibwega no ntu ame yake tano era bura mpete support wikuo murungu atweke boya na nkui ibwega tukona negita ringite no ndibukariti na no ndibukarache bwana Martin. Awesome. Mweka siasa ijire is it a matter of life and death? Uni mbigo muntu akiwa siasa ni a matter of life and death nkatheka sana life and death jabu actually ugiakwa ile the reality rero uti muntu kinya umwe kinya na kwenu kinya eta kwenu kinya kana kanini bothe ni ana siasa that is the reality bothe ni ana siasa bila bimatai levels wono woto kuringanya siasa lakini we tira na nturene alo ajiendu na acha na menyeria kwarakia kulugirira no tegoro na taba kuwa no tebu ara menya buba kuwa na takumenya iba wa kurirwa lakini nakurwa na taba kuwa neno nuko menya kenda ku ni bai ku buba kuwa na endri mo kachokie kiure nyoki wa ku buba kuwa no tama iba ko baitate bakuwa so politics ipate life no tiri ciacha ikinya gutwika itareo na ite mwambirio kana mwicho
utikirwa laja akiwa wachindo rwa rero neno kambiria ringi na engineer no ari wachindo weto kiwa thank you lakini te thank you kuwa mno kugwendro wera nende kinyethra nkumbiro rwa rero ungetate runkeya ku siasa ni part ya life na everyone that participate ki siasa ingo sigabre different ni levels kethiriri u participate ino participatira eichi atu cha Meru ukia kwa ilia ndria abari kwa ya colleagues ba kwa nkomeiwa kumenya muno immediately chethira cha 2020 mbiche ringa cho mwicho 2022 akana show urone ni kwa strategy immediately strategy ile kuriendri na tatu wita inato kwambiriria na nonere ntutumano bwe ire na kumenya tutuma deta thira endo tukona siasa is just a part of life utime avoid itithuki lakini nitegemeana bro mtu achitindegende bara wewe it's a matter of life and death ibo kuona jeje thira muntu achindwa ata mweri umo githira muntu nathikirwe ndio tukumeri na thikirwe uti life and death ire wana chindro choge nora umire chindra na kuendelea kurutira ntungwe so I don't agree with the theory of life and death anto ibendete siasa muno kya kinyarira wana siasa rimwe turoma tukiwa tutikwenda siasa riwingu gitukwenda kinya wananchi bariarane ate okuga mate nieta mathikone withire wana siasa bathiria kwaria mathiko ya karaya kayethi ate watu wanaanza kuenda na mathiko bukagua batu te wana siasa tukakanya kinya bakethania wati wa wenda teto chiaku no ntonto iba kumea politics is life bila bimata wana mate ni siasa ile kutukuringa no nto yes no turinge siasa watwika icio tucoke na nyuma nto tukutwika icio weta nai na mbere riu bia tubati ucio tu wana siasa na wananchi siasa itu kuringa ri icio tuikie na mbere kana icio tucoke na nyuma ndirora cia one entrepreneur au Meru kamuri nitu ntucia cia Meru cia nitu ntumeru kwitha kwina siasa ciena mwanki is it the media ni siasa or what is it ambira actually issue ira nene ndene ya Meru no to resources because Meru ina resources nene sana kile GDP ya Kenya niyo contribute 5 I mean niyo number 5 kile contribution ya GDP so he was telling me issue ya Meru is not about siasa per se ni resources iro cheda icho cheda rekida taro is it true mwanzima alaje kwera kau kanto aningo kwera Mheshimiwa Alhaji katu ya 2027 kidano ya 2027 I don't know imbibe tu ya mainge sana we karaia ka o campaignera mutuma for 2027 severally no muete ogeni kiamene kia DP na wethro kiwate no kethro hari candidate wenu but ntikurikana clearly kethe kwiro mutuma wangu aragwa na kwendete kia gavana 2027 bwa mbere na ndicokerio ntubu kari na mbire nkwi muno jo ntitu bwaritie sana unipasi nurikanaga professor Gichunge kuma ntubochio Gichunge ari my brother in law na egitarere achoaga kura twari mbasi rembere APK no kurikana na jo ntutumite referendum ya kuga kada turete devolved governments kana ri ndauga ntamona riu twari nau riu twathiuruka ku campaign na devolved governments na ndauga nirira tweraga antu mantu devolved government kuri utwaberaga ni tukathithia devolved government chieja na ni ntamona na endoria imbietete kuthithiria antu jo twabangi nkumenya munya turari no areraga antu atia kiremia areraga antu atia kireito areraga antu atia na my brother in law na gutukana kuromba gitike ya governor I stood firm ndamurani ntije imbiongwa ukochwa gitike ya governor wita kuthithia jo ntaigwa kinyo kiuga imbio kugitatri ukuthithia na my brother in law with a lot of respect ndaraga kumusupport na supporting Peter Munya igita riu na twakara na Peter Munya kagita na ndona kuri no tutigwitania na Peter Munya kwa twambiria mantu nawe na Peter Munya na ndaigua no woni conscience kwete gwitikiria musupporti
etana no uga gwitana. That was me. Probably kurunge ono uga kuthithia, but ndina right jonto de alhaji the unique individual. Nteteni ogwo na kethra ndi ogwe. Then murungu ate kumba na mpumba. No mwari ingi umba atigo ugungi. Aringi tuikaga tom duplicate. Kira itweja toitano ngugi. Somehow I understood my dear way. Tuengwai tuengiro na twana. To accept. That's a topic for another day. Tugerete guchwa muno imbie tumire twengwa. Na mbuga ni mbichi. Edra kreito na makosa imbiji ya jaja. Ore onge ara waje edra na makosa imbiji ya tonchedra na makosa timu yetu na are makosa. The first thing iko aba guchite gwetekiria. Tika kumbrima bange gitare ondo wani bo bare makosa. Kinya tino mokato ambire guchire jeto jari jari ku kenda twengwa. Na itwengiro na twana na twetekiria. Ura wejire turinge kira naga itangugewe. Mantu jara tuonere sarakazi ira tuonere miru turaigwa no. I was one of the first people bakwambiria go fight. Utongeria bu. Na inkwirete akaire nda fightere mbije kawera ntukwetu gukia murega nao. Kurombo thoni ndetere ndi theo murega. Kurombo thoni kwa bakawira. Inda mukiria kurombo thoni. Na indarire na jara intogira bianenkaniro bia kauku karaka andi kinto anchokeria miru karika igwakwa kia murega atijimbie tigarire nao. Really? Yes. Ininde na konyomba gwakwa atijimbie tigarire nao. Ko ginya bakenda kuthingatia no into biao tigabeje kirimi. This is very interesting. This is very interesting. Mwanka naru ankaringira kawera thimo ambeta ndadi. Nkaringira murega thimo. Ora muringira arua? Ito haraya kawera interestingly. Really? I have spoken to her several times. Kinya tore impeachment. Oh, really? Ito haraya noe na kabura manto janja mamja wathani jawathani. Na murega mwanka naru akamuringira. Are you a double agent or what? What? Are you a double agent? No. Oh. Na ndi mwana kwari ngeta na bakwanja bakeja kambugoju akariona. Are na inde jan kabera ende manto jagwete wathani. Jau tote aria buru. Interesting. Tote aria jau buru. Kinyande kwa bas egi itara the height of impeachment. Murega aretithia kioko kiria eja gwakwa ara kwa bas ndene eja mbira kande jo kuritira nthenge. Tiji nthenge mbijite okunenkera we baba. Na murai nkajuke interview ndairie. Ndanga akakagaro aranka mika nkagitatri nkeja. But nando possible strongly. Boreana bako bamrono ba then wathani boenu nkuregana na bujonto ntekuona kethra buiketie kethra nkasi set myself. Na ndeta guchwa mutuma. Na inda ije mutuma constitutionally no next in line. Kinyato ndengeje ochwa ndura ategwa jonto ndura gutika nyari nako ore mutuma. And I thought mutuma in better than kawira. Na ndatagado na mutuma ni muntu ondendi. Na tukuringirwa chiacha chie tuma muno. Chiacha chia fitina, chiacha chia ndwimbo chia ntano, chiacha chia nini, gote nao mandroja guficha. Ndauga mutuma otiga mbono yotongeria bubungi. So I went for mutuma na ntare na options. Na ndeje ora ndakaraniria mutuma ndeja kurealize kweli uyu muntu ngai. Imuntu soba. Imuntu ina mind soba. Irreverend yo wagwitwa reverend. Owa train ya reverend, te reverend ya kubandika. Ko reverend baba inge mono ginya nikendo tuma chat ira antetuma. Nangekira korera antekira. You know, na ndauga negi tareu ndakarantagete mutuma. Egi tareu. I decided nga support mutuma. Na iro ndaugire mutuma I free ko jambasine. Na naro ni director of elections yo bas. Da mwera kaunde secretary general Meru. But today director wai ndauga na nejere baruga yewe. But twagita tule bas. Mutumare basine or not. Tuka support utongeria bubwega kwa Meru. Na itogite tule bas ate mutuma kedra ni waga continue
kethira ni wageta na njira iu etete nayo tukamusupport oja ora tuga for example kwero tware assembly na ba muriki kuri muntu wetagwo muriki ure ongi ntije kethira bukari umwe muriki ure ongi ari wa PNU gita riu nkamura we kwa PNU ngukwenda chonto at least tota assembly tukugana debates informed te sharon debates ingecha kuringanira gituma itukugana debates no kuona COS BJwe twethera tuno opposite but the assembly used to be so rivalry egita riu na betrikia ukaigwa no kwenda antu baba kinya kethira bari bairutero arungi ibagwo offer value ibagwo challenge intellectually ne umutuma akari tumi kinya karungamana kiama kingi ndamu support ya mutuma wantu ithinkia I'll do that na mbaz nkame push na itotekanire tro bas tomo support ya mutuma wantu ithinkia no ntuba subura etewe but we atere wana kwenda 2027 as he declared ankwere oni tokaranwe ndemono and I'm very close to mutuma mutuma toka mugira kinyanja na karonga mankwere bu kethro tije burule mutuma na ugita na kwenda giti probably ga treja ajauga na itwara ya no very closely amroika neonda brother to mutuma na nkamuna nkra kula na mutuma karunga man get it from now mutuma nejita giti na kion governor. Okay, do you feel like bao mforce kuromba kura 27 yeah kainge ni muntu atwabira atena pia ni mutuma gakauga na kwendete ke ngavana no rende no ngavana if anything mutuma kaomba kuria kwewa kweri ukuthwania kuromba. But I've seen the president campaign for 2027. Of course me aruto no na ko me abuguri ata kinyawa no ko me amate ndi atha ndi twari na wea mutuma thayo onto ko na ati match scan is the current governor of Meru County na ke mind yantu no governor so iba ko me automatically are in B are in the bene na no ko na thai kinya mheshimiwa alaje akwira debate ira bai nacio it's not about the elections it's about what are we going to do for the Meru people tutawafanyia nini before 2027 so that is the focus egitara kinyete is not late akaua nende ngoye kwari mitegereni pompe kanya kangi nende Ameru bakamwa kurunga na ngwe wera gethe itete na ora kaibanga no ntukinya Ameru rimwe ni aulo bana matini baula waingoge sana. Yes. Yeah, so mweka now that we a certified public accountant no kupo the two gentlemen barua murikia ko etamanto yangu ira eriti na ira iteta kuritwa but control of budget na report na mutuma ikiari number 4 we are certified public accountant I mean no kuona ngwe venya first of all ni unfair sana from my perspective ni unfair kisa indichionthe to make an assessment about performance ya mutuma at this time wamburia in my view non to the duration me atikinya when you are deputy governor te wenga vana nukuona although rules chirio they say kiri utongeria koteani muno so we will judge you from the first month impenebu kuyombe iridi yagu nibu kurate me any about expenditure na nukumenya ku spend public resource me utimia kwariria manto tongorio bo county to kwaria manto expenditure I can tell you na and this ikintu mbua my colleagues won't be understand mbecha ira twa wache county ntegura specifically ntegura na the figures but if you talk about 13 or so is it 13 or so billions but ni ana to collect kuyonkwenda wira welewa ni ana to collect to collect around just about $1 billion the rest of the money kaikuya tibu kungwira nene ruta wandene county nimbi ni expenditure ni expenditure kutumira mbecha kendo usavu na inchi na mbecha imostile tira tuchuite nira chiire nukuona kwende judgment ya any leader we mujanji kana uwa umwaprisi na performer boya kana ata perform boya in base na natia resources
ira chiri available within the county chiatumirika kuruta ngui ira chiburi kuruta ndene county ende ira control of budget ya ku absorption that is the basis ya priso era no mirikana ratu kwa manto absorption ni atabu yani babu mbecha chiari bukumba which organize as a county in a manner that for example kutendro nyinge ira chiari kuo butukwe vyutindikana na mambacheti bututindikana na kuchanio to the extent that service itu kinyela na mwananchi ndokethra service itu kinyela mwananchi ikumaanisha expenditure yetu itate ite kwa inkand bure kwithira itate ikia inkand lakini kethira expenditure ni kwa inkand service ni ukinyela mwananchi definitely governor akethira in place akethira ina better absorption rate resources ire chumere ki national government so with that respect na assessment ire buthiru within that period ukona mutuma na performance bi na performance boya that's something utemenyo muchuna it's something that NO score but now kuibonge kwenda welewa iu ni appraisal with respect to absorption. Lakini absorption iruate ikembe chirutero chieta on the ground. There's another level of appraisal ikubwitho ni mwananchi. Weta for example, okay, so to record in our records ira to submit ki control of budget. Record ira choi twaicheche kona ni leboro tutubere mbecha. But in reality on the ground na atia mbecha ira chia hit ground. Nuikwa na tia hit ground for example. Na nonkuire people like alaji barabariete for long kisi yemunti control mention into kirwa me analyze it no kintu kito value for money weta ground no kethra contractor for example nei a particular job weto biruta lakini the impact there on the ground ite witanira ne pecha ira muntu wetira atia arirwe lakini ukawita ki report ya audit ya control of budget ya bromi weta kakwinde kethra ite kona ni kwa na absorption there was absorption on to control of budget te audita control of budget with respect to brabo utilize becha and ground ine impact becha ne ndipo ndukienda kinya ku point yenge bikirwe what is about the performance of past governors it were na the past governor the first governor of course everyone in a credit nuko makinyoro ku na bithiti buthuku na performer bu in our perception kana in our view uti wa take on something ya buthiria kakeya for example no the first governor no are the first one who establish county ikutetheria ku set framework kwa county uti county yari kwa kuyo yari is the first one so he did a good job kugeria ku set up obaile noe ya pick from there obathatu noe to watu tutuma mato tutuma to urutira mato urapio no nyawe yiro kendra mutume ya kuyukia what matters in my view kiwa arande ende na ate kwa ile muno politically tumwananchi ura inturene kinya unigethra ndi ndi inturene na arambumite what matters na biro bimbikyo tumankaile nka this governor has performed I parameters ira chatumire devolution ya in the first place why did we have devolution non to kokuwa mbecha ikethra kachi Nairobi re na resources ikumbo kinya chia kinyaraibu kinyenturene re na chia tumira bore buru tumiro itetumeka toka itumeka because it is expenditure lakini essence ya devolution ni ukinyilantu na ground and if I support a large na point irari sirembere ni ukinyilantu ground na maendeleo yariku na maendeleo ara na inkurire 95% yengu ikuruto county ni expenditure endre ukiagudra for example governor na kuona ni we have spent 12 billion atuna governor baile for example with this governor na spend 12 billion una spend another 12 billion wa compare the impact on the ground between the two governors ukethro mwe antu iba feel that actually roads have been done schools are being constructed from where you impact on the ground is more important than kwiro atire ito celebrate nonto no atumire mbecha but what is more important ito celebrate nonto chukinya katwari to for example Tiania West na umite impact ne kinyete Tiania West will no boy disappointment really kabisa Tiania West no boy disappointment because ya kwa ilia areas cha project ira chikuo inyewe leman ukailia the kind of project ira chikuo ukailia the kind of expenditure ku actually ne kinyete to the sub county you start asking questions the only problem to ni nyinra uria kiuria ntina the actual number ntekurutira vocha nkwira rero mbechi yanona na cheburi hukumaya nona but you can feel that itukwiro we have been given billions where are they utiuchiona ni uni thine mwananchi you get that utika Tonyaua anini I hear what he's saying and it's not just about expenditure like the word impact is very important
nä ate mbeca iu tumiri bubu wa mbeca bugutethia kugarura miturire ya antu because you know that onward economic mobility. Yeah, so CPR watri. Include impact tianiwe. No, let me say what does the control of budget say? Aliuga absorption rate. Mbeca iu cha maendeleo. Iu bwirite gwita. Ilikonia mero ichi itiro na chieta. Ichi absorberwe. You know. Then ichi etre. Ite accounting ya accounting, which is very important. Because mutuma ukuruka ikwathirwa supplementary budget. There were reasons why a supplementary budget and to be done. Kinya tutota tukinyaga moko na twachoka kare supplementaries ukona kwi mantu ya tretre urabura ndaga gitate jeta na no mwankabo na ni reason yongo imbi gutuma buthithia supplementary budget tekuga twabo kaira ru kire muka decide beche ichikware inge chikware. That's why the office of the control of budget is there. Kendona how genuine it is no back to bone to bone. But goje ne thirwa supplementary budget na anto ibare ba kwambiria gukira baraba ai contract by the former regime na ndi bora ya na ndi uncertainty John to kuje ora chia na wa contract you. Let me here be very clear. Na rira contract ba ke yabo kala na bonde uborie yari kithugumo kunenkanira contract ichi anenkanairwa kurio office omo county ya karaga nthiguru ari na office ya ruguri ya kwandika contract iyo wetokero contract athura contract iro kwenda wa thureje kickback in becha iji they were ranging between 15% na 30%. No ntoma tu ya report ke angwera menya gwenta to imote menya ku report yo tukinyago we no keba contract we no keba no kwenda contract iji na ndi ureta ku report na igwo kwenda i na kuri robiga gwa kuri office ho weraga antu bamwe kinya we ndo dekondi if you feel like going to record me you can record me netia yu chiari cha munene percentage we kiri yau munene ruko gavana agachoka athiria kwira chiawe 3%. Kando 3%. Na kure office onge a relative of the boss. Very close. 3% yei. Utenge umo tena percentage ira ikiria munene. Na percentage ya office owo gwetia na gwete na impunity ya kwira ogete atri kwa urire by fundament ya kwambiria kugaruka countries this a rotten thing lebo na manto kwambiria kugaruka there was fear kethera mbeche ikare wakana itigitate jo tunuje kuri muntu keja tumba kuinja kioroga 80.4 million in a market kioroga. I would like you to go to the office and check some of these payments. It was a way of routing the county. So now, na ankwire kumanja mweto because some of them are very close friends. Bambejete monka wa kwanja. Akambira burubu kareka tugiaishi ukareka buru mbikwa alhaji buru because now you are close to the government. Ukareka buru oni betakubungwa. Kamuria what exactly did you do? Akambira ndeta gwa becha iji na kenda nchiona nkavivya ona. Akambira rokire nkero akenda withdraw ngugine. Kenda withdraw ngugine. Milioni 10 ile account ineku. Sorry mheshimiwa Alhaji. No, let me finish up kakau kanini mono. For example, no kulikana shirai ni enjori yekithe renovation. There are 10 million ku. Na chaitero one morning the 10 million ya kuthithia ya itero karukiri kamwe na yeta yes togatwa kuthinga tamanto jamwe tora turiate munene turia chonto akaraga nyomba kauga ndetera mwankai nyomba na ndi wote agus kamanto na jamwe tonto gaikairwa beziri boxi na nyomba. That's how it used to happen. So what I'm saying is kinyari mbecha chiamberia riri gukua manja absorption mutuma gutonya all the departments
the CCs and chonto mbecha ini budgetary project ini getete ate ichiejani kinya mwamberia kuga itethithwa mbecha iteta kirantu mutuma call them na about 3 weeks to make sure project regardless of no ei na no ejene ni getete ni thiro chumio a project you irathithwa na office ya monitoring in the governor's office iraitwa office ina raumagadua guhakikisha project hii ikugitate ikuthithwa na ikubwa na ikuriwa arauga niro mtu wonde oro gitite atiri that's what happened ikio kugwa absorption yere very yari high very high chonto ugere guti mbecha ningi twakinyagira mbecha yonto no kwenda kinya mwanka kikibaki eja uri ongena kwenda kinya kuri engineer probably kwenda kinya aja kenda kikibaki gitate eja ate kujuria form nio watwikire mbecha chionde ira chiari meant for development ikumagara kurita ngugi. So that is how things really happened. Na eja na 3 weeks I make sure ngugi yonte rere budgeted kugitate na ubantu it doesn't matter no kwete ngugi na no ei make sure ngugi we kuritwa no ri we mbecha chiaku. That is how things are, you know. So the good CPA at Watri, Kuotia West is at Ote Buarona Obakuate Ntubo, Nibuki, and then Americans. Kedra hanku yetugeta that direction, I think that direction, I would have come with all those projects from the office because those are public documents. I would have come, unfortunately, Ntiombre Kuyanachio. Kiuria ki oria ikiuria kiega muno na ora nkeria guchangia kinyethera ntika nkumenya tigania West muno rikana turariria ngavana i number 4 ti number 1 na kinya number 1 no ithira we number 1 we na kinya ya 70 na kungi withira ne 90 kana nyamwe na igu ipendu kwa mbere point yakwa ni bwana Martin tigania West ogu kuigwa bwana CBA mweka akiuga no yethire membi tika ekavand ikithira ekavand membi ngavana akithira number 3 kana 2 kana 1 na gintu kingi bwana Martin indona bamwenda ithile ba post murume bakite ndaracha nambi akiuya ile awaka ithile no ondire kumba ithawe nyakithi itigania West iri so kwebyo kwenda kuwa Martin oni reto kwarangazia na mheshimiwa Alhaji Ome agenda kwa honest ndimwirire ibyo nto ibiro giri max cia wakiuga kinyamwengira yura twengirwe kwe weakness twari nacio na kwezinya ciaretero ibangi impact ya project no area kwa felt because eta amenyekana kire antu babaingi. For instance kwenda nacha twakite na thirikari ekire itu iconnect Egembe Central na Egembe South ya 5 million ngotala ila large project cia tuira nene twathithetie atheru itana kuthithwa ringi ndamwira assuming itwarurire project una kira itu tuita ground wond chio no tutita ya mirandi at least big 3 tukithira twina visibility mbea na membi change the mindset yanto. So bwana Martin ndemwe impact rimwe rira tutala impact ituibu yayo ntorira antu bagurita maoni bakauga Alhaji umeongea vizuri mheshimiwa Mureki umekosea pale ukaigwa yenyewe have not made impact or have made impact. The same applies to the project no implementwe na yakirirwa na yatuika yaketeo la itheria muthomi njuki boretha cia muthomi njuki yake awaga kioro igara ya gote kingi kya kwa kiunde na East and Central Africa akini logo na ukaibunya we kuma mero itagwa thiate kuma nthira umbwa butona ringi bu murume wagaraga nthira ambiririe you see so impact ne ya kwa felt kuringana na inya gintu kirora kimaketo kana ora kere ya kumaketo. So maybe that is my thinking and my judgment based on
what I see being posted, what I see on social media, ibon kiwa una bila bwana mwekapi. Turarĩria very serious problem na ingũigua kato I'm very happy actually ntukuria Alhaji nangurakia muno rimwe you get to good details ngurakia sana lakini Alhaji wewe ku discuss problem mwe very very serious nukwelewa wewe tu sorry I'm sorry governor ayanda chumie biana bithatu chumie bithatu kendra nguithirwa na payments ibwithwa na nguyukiliwa na payments na ndula that's a problem to eneo county na it is not about time mutuma this is historical problem na ite miro wake actually unin kwire I'm an auditor dina advantage at least with the a number of environments payment problem to kutekuriwa for example turi environment ine kurutangu iboya situation yu Alhaji explaini itikithirereo ituminimbi itikumata na tenga vana uabui athuki kana akari lakini kethira kama ntu ya kumove ura buri kumove muntu ena commitment in terms of a written contract iraku wa imochi andika iroga nyumba kauko bichika lakini ena commitment in a written contract na contract nyingi chithira china ka template fulani at least kuna clauses ira mandatory chi contract ineriku uthiatite that kind of a format na process ikithiatwa obure buri kuthiatwa situation iwe kwa raisi ati nende thainga vano akwebelia teo tuine kivacuum kiutumba kutra kuina payment chietiere itiri nyingi chikwenda ngavana ya intervene in a very strong way itibwiri kwa rais itumi nimbi i process proper thirikari ikione kuthiatwa payment na iri watiri when wire for example ki tendering kana kiri quotations whatever method procurement itumigire ni nyingi buyire bwiba baingi umona chalirwe evaluation committee ne buthirwe chala mtu umwe ya bankiri terms sasa ina contract ina duration na contract ina ambi ina value nukuona ende ya imwali haji ya wetante kwenda kweta nontu kwa other reasons lakini ukiawita ground ine whether pressure na area kuthiria na pressure ya kuthiria obwo ichiathirerwe na ichiarerwe. But the question is actually chethirerwe. That is the problem. Weta on the ground Alhaji kidogo weta on the ground ukethira pressure kuria ni create excitement muriwa ku present ya case ikirende bukendari wa anything is possible ndi bila kwenda kwa allude to na ithina tu eneo itina ntiku ithina yare kithirikare kawira kana ithina yare kithirikare kiraitu kana kithirikare munya it is a problem across the board nginya kithirikare ituri the thing is kintu kitawa value for money ebira tukurira not withstanding this in contract kitembi kitio ende mbere tuma ki point you uikwalo hati ya kuris point ingi very important neo kankwangirinwe no ntu ni uma the reality rero yeta muntu akareka obichine kara awirika karawa na ni ntu buri kuthiri actually na account kwa the record progress kethara account ikoro etambere akareka obichi kara let's assume 10 million if for argument's sake 10 million iu nio kostira contractor ombikia kuruta neongu ina atiwa neombi na atiro baita nuthiatite lakini munene gavana na kwenda milioni yana 15 tumwena gavana arenda 5 contractor atine 10 gavana na kwenda 5 no uretiro kuruta ngwira gavana kendra chuira gavana 5 kuma ki contractor nwena kwenda jage yili kana nyemwe contract project kubukuza na 10 million ebudho project e cost nende how much money arenda up kuruta ngwe na 16 million in quotes non to 6 million yakanenkanira. Do you understand? And look at the implication of this thing ni project ikubwiri kukinyira mwananchi ebwethwa na cost ya 10 million end up atukwaries hypothetically end up ku cost 16 million no either ukara 1 million cost 1.6 20 million cost 30 mbechire chetumika this project actually can deliver project ile alafu in addition to that kinya 10 million ira chiongo out maira kenda deliver the project in normal circumstances kinya chio amebwethia abruptly non to ena desire kuthiria na berembu mau ni mbibi utuma contractor ho omba we escape na kuithira atithirite murandi lakini akarewa non to babira Alhaji explain self interest non to kinyanga vana na kwenda
muntu ro tumwo ground ni wita inspect project ire to confirm whether ni ethirirwe kinya witu kumenya no tuma we are not sending just anybody ni uraeta metho yone etithiri lakini ya saine ni thiri uno to hatuma ete ailie na certificate ira yanenkanire certificate ira ngweni thirire certificate yekirwa invoice yekirwa contract ire document jonthe ire chekirwa payment ya rakisho no ndungavana ari interested uranenkanire contractor interested bonthe bari interested becha ire no au safa mwananchi no tu safa lakini mbere uma ki point unkithira kiana ni ichunge at the end of the day urithira out of that 16 million ire ndichitire every party akum benefit tebu but mweke tanground ine ko aritethire kwina project 16 million either million mwanja na tankauga kwina value. Is there value? You know this is where MC yako ijira mheshimiwa na muke akwithira then mantonto hiyo karika ground ine na but you have had tuina mbunge na MCA 69 then but then value kinyabo ya beche o multiply na beche una 69 one loss bwana Martin oversight ningo ya mwananchi na MCA na rira bakona mante ate witabo ya bena kieguria no ntukuria te makosa no te muntu mume wa umba kwa offended no ntubakurua kiuria kana kwirwa mante ate witabo ya no ntukinya erekerire awe ile mante yetabo ya if that is the intention muntu ate mya kuthura na bwana Martin betikirie nkiendelea kuongela umbuwe report ya control on budget yabati kuma after every 3 months quarterly bwana large so control on budget birathi thitingwe we na meritete ore bati kuma na kuo tenge akarita ora to expected aritege at the end of the year no ndeta general na otebuo control on budget ya meawitikiria budget yete na development fund kotweka recurrent expenditure ni about 90%. It should balance at 70. So mwananchi na bati kwethira no echuria atiri ki absorption ye mbesa me ako absorb mbia tegua project on the ground alaji atu ikianto wero ne baumbe kumenya mbesa rira ikomita wa ki system control on budget no nonto no yanire kibali kya ngweu yendelea nonto no uambia ichi endelee bia witalawa ya gasia theti ate tumekite unaelewa so project no ithire nyane ya milioni 5 eu ni committee lakini muntu ura aritete ngwe kinya nusu akari certificate ya kurewa nusu kenda proceed na ngwe so no wibwe muntu akiwa milioni 5 ni irarirwe wendera muntu ura sete certificate ya milioni 1 kana milioni 2 ibyo ntu wona inyango imo siekila to the next financial year no ntu contractor noe atena capacity ya kuritangwa amethiria mbere mwaka yothi atia na hiyo utumaona twethirinya twina roll over so bwana Martin ni lazima tuelewe untu bau kenda at least tukiri issue together to informed na ibo ya MCA na babaritangwa ya kwira wananchi atiri barabara era tukwenja neye na ya cost mbia fulani kenda ntu bamba kulaithiria pora bwana mweka kuwa value for money nora mheshimiwa laje agua value for money njira ito gwirwa ni milioni 3 ito gwirwa irari yenjo mwanka mnethira lakini ora tukuona yenji sawa kanete sawa sa riuro umba komea value for money but without knowing the real cost of the project otiomba ku monitor ngwe ubo ya buru ona eweta boya bwana Martin very well merembe yake wemwesh CPM wika so now kile mwananchi wa kawaida you know batu ya commoners maybe tomba kuremwa you know ku explain bobo ku explain about absorption and all that batu katonere TV ne gavana Mutumari number 4 kile ulitunguende ne account emeru so does this guarantee him a win in 2027? That's a far-fetched statement. Aitu ikura yabu no. Nyako that's actually ngikwa engineer wao it's a quarterly thing. And for this quarter in absorption ni kwa nbechi chire tirate ijiatumikira. We don't know about next quarter na the other quarter. Perception ni mwananchi omba kudhoania when that good absorption it also means on the ground impact ira alhaji kwa area is also good there. Let's be truthful to each other ningwitiga twinthe tukwagiria absorption itukumanisha that ground manto yete atia yekinyite so but I think ibuntu mbambiriria ndinkuona ibwambiririo chokara arambuirire it is
ya 6 months kana ntuku imwe mwanasiasa ukumire no wambiria wa preso but I can clearly tell you will take a little time kwambiria kuona the fruits cha decisions kana fruits cha directions ire chikoya naona imbi chikoya no the current governor. So by the time tukinya that time 2027 together tuikuona ethera thiri tuite nguibo yao tukumena chini kinya unde ku 2027 anti nenkerona ni ende baibeli mbendele weko no kwa party mati ni kwa gento ke moto party wa accept sore sinya no nto kwa rio kenda kwa sorry go on kwa gento tuke moto party kwa accept mutuma kurangwa number 4 ke kwa absorb mbesha cia county it is a positive indication that tutete mbaya. Yeah, that's true. No to other times kinya number 4 tutirona mheshimiwa Alaji no comment. It is true. Ikuona ni ageta na trend hiyo at the end of the financial year together to absorb mbia chionde cia mwaka project together as implement in time na together to reduce it era to pending bill na contractor betu baketha bakiona mbi in time together to ina mbia in circulation. So ginya to setha siasa na mbi me ginya muntu rori tango ipo ya no abati opingwa na apingwa kinya mutuma garitango ipo ya ate abo na Alaji apingwa no nto kinyonge agawa nkabwithie saidi yo no the mugararia kagaromba. So ginya muntu omba ngwe yes go ginya muntu omba ngwe tugare akuwa na kuomba Alaji simply no nto twamupinga uwa matini na kuomba lakini ni ginya ni ndaomba zaidi nkeya ndemupinga. So katuetegeria au atuendi vibaya mheshimiwa na you know upingo ko ukauma kinya kire former boss wa Kawira Mwangaza nedri to declare severally ata gedro ende 2027 ande kure gundu digaria as menya kwirokera itu eri kura ikaringwa na ndikira itu wagwa. I think it was around 2017 muntu mwe japanikite muno amwira kira itu kura chite kuringo ja nandi ugote kuruka kira itu amwira ikaringo ja nandi ntekuruka ende gai kuringo nandi you know that logic na TJ na to kwariria Kawira jonto as matters stand she is impeached na hikija kuga na kuga karunga makuga atia urimya una mfupa as matters stand tiga court yedre kuthiria gamba the issue of Kawira kurungama the reality is tiga tukia ipothesaga ati akeja gukiriwa but as things are now declaration you akuthithia in now and void John to sheria reo ira yugaga muntu impeach akathiria miaka 10 tiga gamba riu gamba rithirwe thirwe in court. Well sheria untameona no babu kubwa niyo but muntu aga impeachwa it takes 10 years bereja kugitate. Where is that written? I think you can even Google yeah you just do it yonto twina thimo uga impeachwa temenya kurunga matige gamba rigite atia rithirwe ni court okirie your name therefore kinyaga gachagua tiga kago court ikethra yo mukiria by 2027 then ndo aba tumira beche cio bwana une na kuthugania agakira no akejokiriwa akeja gukira akejokiriwa ri what would happen na no mwankakare na wirigiriro ate akagitate that is the thing you know that is why even tomba beretics is it about us kana ni selfish interest at the times kuri muntu mureke ugire we have two types of politicians kuri politicians barabagije entitlement there are those politicians who get an entitlement akaigwa kedra antio uni utemanto jagitate joba gwita mbere no mwakambe dire ndio kana ntutuichi tambere that's entitlement yagitekeu na antuba ubatemenya kuja kwandimiti ate kuri muntu unge umba kwathana na especially antu bakarone ba testione na kagita gakaraja ibagi teya muriki ate ibagi ja nini yu kinyare mo ikio kuona kinyanto bare akuru ba wako na bamunde ya wori kara itero etitana giti etiteo mustina wheelchair there's that sense of entitlement vocation kuri bange genuinely
aigagua this a calling. I want to go out there and help people. Kuri bange power is intoxicating. Muntu akogita inyeu mwanka kwa tuka kabendi kinyami undeona kila kitu yatagachwe agachwe that thing. But there's something I said and I want to go back to Mweka. Abwambere siacha you get very few honest people in politics. Na kuri bo honest. I can tell you there are very honest people in politics. Ndĩroria mũciaca ũmwe mantwakĩre amburia uigagua atĩa ũĩja kuigua atĩa nkũnenkerete mbeca cia muntu ũrambwĩrĩte gwĩkĩra rũji ndũ mũru. Yani kinya ũkũrũkĩrĩte ndũ mũru ũkethera mwekũrũ ũkamatirĩte kana na atũrathĩrĩte kilomita 15 ũmĩte gũtara rũji na no ũrĩre mbeca ciai kũrĩ uigua ndeneku. Akauga ũkethera ũtigua anything then njokia mbeca iu ũkagĩte atĩrĩ ũkare. There are such politicians but then genuinely bakwenda ũtiga legacy na kuri bangi bena greed ewu injira emwe gwitongia injira emwe gutongia family yao injira emwe kuthithia na wamba bo bwinge muno in politics kuri wamba bo bwinge nkurukia muno. I can assure you on that one. Na mbwire gitumi kimwe gya kuigua oni nkarite chiacha for 30 years now miaka 30 na no nkwire types ya tongiria barambonete na ndona mutuma na ikyo gitumire nkwira nkaringira mutuma kura ya mutuma John to at least gwige top professor kuri ukiri bwanga ibu ndene ai kuri ukiri bwanga i na gwitanirwa nae oni munene tega kuthiri nyameri muwanja and you have already made it. Let me tell you kwethira ke ukaigwa muntu imuthaka kuri ndoni withaire umenya kwi mantu atimenya kuthithia kinya kethira utakara no menya kuri mantu muthaka atimenya kugitate no reverend gintu kiu kimugwete o reverend bo to me I would like to see that change. Na ndienda gukwira I have been na nkwira on the participant kuona muchiacha aikukumwa muchiacha uri mirweji milioni 500 500 million Kenya shillings they are witness As yes. 500 million. What are you talking about? 3.4 million US dollars For what? Can manchamo tutakwenda gwita kotini tutakomba gwita kotini on Monday tio ba na that is the greed area politicians bamo beto bari nayo na muntu akona are ita milioni ukinya njira iwiraga kuthithwa jukia othorania milioni cia mbeca kinya bamo nkuga bakithiuruka urabejete gutethia miru. If I told Meros about some of these politicians runs of poverty ikio nanda ataga tongeria bamo honestly ugachwa tura na ugire kula tongeria babega ututika wega kawe inkulika na the first county assembly to the ya katiba ina bamunya sheria icha county at least we set a foundation for the county kule atongeria bange goku wona kinya gichwo tongeria bu igotoria nto maskini ne bwayi bwa Kenya na Kenya ko tegona kule atongeria twina bwaya nguge yao tiga kuthura na yanda kaiji rira bathithitio ntubu nene muno tiga abagurire nchobi beto kura michemanio ne. Well, Mheshimiwa Alhaji, former governor Munya Aruaneji tena Arua tikuona nguye meri tandatu ireriti former governor Kawira Mwangaza na atumirite kinya I had some times back Kadhuri kinya na atumirite munene governor CPA ara kinya ya ka insinuate neji I don't know na kia governor kia governor. Okay, let me tell you something. Oni bwa mbere ndakwire muntu akathugania kuminchia agwira utike kuona ne that true muntu akaminchia metho agwira utike kuona Leje man. ngati mwanyoma Of course utibia kuona. Of course utibia kugitate akuona na nkwire kura antu bangi bona kiuba kwenda kuona kinya kona gitu ke waitire athwaniria arenda kuona black
imbraki akagitate ko kuthugania kethra munya na uchinda na mutuma auga na kona nguge mutuma auga ende na kona nguge mutuma ri imbia umupingira ukeja kwithra agapinga mutuma no gwitikia kwira akona nguge mutuma John twejo mitikiria na kinore njia kumeona then imbia kethra mupingaira rentore agapinga mutuma ende ate mupinga ora tukuthugania I can tell you that for sure rentore ate pinga mutuma ora tukuthugania ni wagapinga mutuma As in, what are you saying? ate jauga ngupinga mutuma torwanwe John turaije backlash iria kagitate iria yomba kuma in the Gembe region kwa mheshimiwa but what metheka undu aka make sure kwathura nantu kategate two term na one na one term na ndeto keja kupinga mutuma I one term asi kagitate ikamugire ja pinge no kurigana kiraitu kinyari ria kurunga maritire na kiraitu kuyo bakinye omenye bari very close friends mwanka kuratuka tending kwenda kumupinga I circumstances chianda simsangeta kugitate kinyari ria kejo pinga mutuma akeja gutuka circumstances jo ntu mutuma akora kugita ndere ka force kuja kugitate therefore gakeja kujuria vacuum eu jo ntu nande mutuma akora kugitatri therefore Mitheka is my body. Mitheka is not foolish. Na ijio na ndaka wingo pinga mutuma. Tuamberia gwita njuri anga nande gupinga mwana okuthuta karuri ka mwana okuthithia bobo nande ja ujo nzatekeje na kireki mwankanto bonde beje bamwire nande njo nande jo tutunge uiruterero ai rwetu ndeji igwe nkoreo gutuke karas miswa kugitate Koromba kuja karas miswa kuja ende wa trendo pinga mwana obru atrendo pinga you know that is how these things will work and wait and see mark this date Mitheka aketha independent. You think so? Anything is possible in politics. So bubu kamanisha ate bumete constituency imwe actually. Kakwende gogoromba sionge na muntu aramba Toromba chiawe. Dirudi atri mheshimiwa Mburu. You know, 2027 will be a very exciting year. Kile kivurano, especially kia governor tena county ya Meru. You know, tumakwithirwa asavite miaka yeke ile na meri kunire tandatu. And then here comes another person kuma same constituency actually. Na kwina former boss owe Kadhuri Kinyaibi wetwe akiwe yake yite to yoate kumekethe ka decide rawa kana decide CPA. Okay. So what are we expecting 2027? Bibi ketho bikiaria ni mbecha ni uritingwe ni one term ni two term. Ndera tuya uitwenda antu muno baumanara bari nonto na kiwango kinene itebira inene ndene Meru bi influence wa political parties influence unlike totiturato nunu twantura twa MCA toringa wana reasons mwanya centura party te play very big role ke totitu lakini ke itebi nene tokawe te play role to edera to ndedera ngeciaira in my own opinion na gento kira Meru babati kwithira beshuria babati otegera candidate ura bainwe kana bara bainabo na track record cio bwana matini anto ibeta ginya kurusendi na yato Meru na bakara ya kuonoka ko ke ya expect muntu gethera atena history oritinguge kagita karethire na ko kamwaka yumwe ka miaka ile kana miaka 5 kana 10 kana 20 yawe ya siasa we expect yayo kiete kiu kwenda munenkera nonto bora uswiti talk aya ka muntu umwe ya anto gabala itheri anto betu ba Meru bethere be makini Mitheka temweni siasene munya temweni siasene mutuma 2027 atithira ye mweni siasene na ategero na ngwewe pategero na ngwircio ira baita anto batarire anto na kinya mwika aina aru akaya na ategero na nauaritangwe buraritanga
ukethira ati bui nau ari kinya ugumana atethi atia su antu bategero na history cio no ritimbwa ngugi antu bageyotewa ni gintu gitawa manifesto political party na persuasions cia muromo nontu antu babaingi bateyawa ai mwana u aririe ndaigua nawe oria reka biwe aririe bura wibirwe waringithwa a history ewe yotongerie na eriuga atia erua no nturwarie rurwe bana Martin bira bumbo tethia kina kiwango kinene urambonete ikwathurana antu bagenda kurana lakini siasa ni antu bara baingi bara bomba kwaria muno bana laji ibo antu bara beya ugumia antu marinyene amanene nkoroki na wananchi nkobera na bari bonde bara batuthikira cia ibethere be makini muno baringe siasa baitumera kiongo bwega na baithira baiso babalaithirie kuma thai twitite mbere pakeya kundesign kuningana siasa iri kuringwa mwishone wa 2027 no ndo siasa isi ya confuse antu muno barenda ibyo nto kuona rutererwa Gachagua na opposition muno especially ndendo kuata Gachagua rira wita untu arioria I one term kana te one term ndagwire ntugura malala are mekindori aurerie Ruto na Mburi bagaroma no buga antu bawimburi ulaithirie ke scenario uri shuali yo cia zera tukwenda kuringa bwana Martin unfortunately ulaithirie rutere rurungi na rurwa two term barioria ni two term ama si two term ni noma ni no ama si noma fire si fire biu bigoro inoma ri na two term ri imbi ibi mwananchi abati kwithira ciuria aka making decision not just based on a slogan ego with emotions na kuwiria antu for the time being tuvuti twambiria kurira na last ile kambua bwana Martin akenya babui muno mbere kura iringwa especially thai baisoba muno ibagome atongerie babe campaign yekinya bagaraya kabakundwa spirit yengi ntimenya immediately baringa kura bakambiria kurira mweri yo mbere akire kambirio cho no babararingite kura bwana laji au vote on the ambia so round yeta tafadhali nkuromba Kenya itwethire twisoba na aturi thai mwanke itara kuringa kura tutekeye go making decision ire atoma turigereti CPM wika no kethro ko observe voting patterns cia Kenya na bura mheshimiwa Mureke akuwa I think kinya uninko jire tontubu akiri cieto ithira campaign cia ambiriria you know the official campaigns cia ambiriria na especially ntukurende benyo akiri ni ethira ira so I don't know uwena bwaku na buro woleleti siasa hizi cia Kenya Meru in particular kwethwa really oritibongwe will mean anything oritibongwe ibuku mean something tutimeko butu mean anything na but in reality ki support buba bro tutwire kuringa kura okay akawailia actually bra Alhaji ona nyabo engineer kwa support mostly ona antu baringa kura out of other reasons to carry the main reasons kona for example kwa baba atura baringe kura not because iba kwenda candidate bairinga kura because iba kuthura candidate urongi ende itiko mata unu utibwende bwa kwa an example ya Mburi na Ruto waurakia baka Mburi it is not because kaba kwenda Mburi it is just that batikwenda uriku batikwenda noe urakwaria kilingo na that particular time no message ya kwenda pass na whip emotions chanto na direction iriku na direction you na no bagiri na bo that actually te ukethra kura musili tiringo no ntobambi no ntobwa bo those reasons but manto yetite echinchekia na yakareta rimo confusion for example nibikirwa Alhaji aria about a loss they suffered na ndaikwa engineer no area about the impact of political parties but to realized loss here to someone without a political party and things are also very interesting omba kuona manto ya koria now this one where did it come from but ankwire in my view in that area and it's tragic actually since the first county government and these are facts now on the ground wachithira mbere that government ya so nini kana nyambere katiba
it were a problem with our education infrastructure. Schools, kids missing school not over school fees. That's a fact, isn't it? You can also attest that since that time, although kuna improvement, still that problem wireo. Kwe kapatan command ka that thinking kwendro wata. Kuna areas tiari na very bad roads. Even ki county yetu. Tiari na very bad roads. Ki county government yembere when we had the first governor. And I can tell you it an orgwari ukethra. Still there are certain sections jina still very very bad roads. Actually barabara batu ire na hope kuma government yembere yeyele yeithatu ne nyate bagetate bakabo same case Chibitari, same case for all the other areas. Ndroe, the Nachi Ndroe still then Meru County, ku sections Meru County china problem Rui, a very serious problem. Those things are there. Nende any insecurity. Na problem idriterio, but you kai liende ishwira or is yekuanto bakaringira kura other reasons, sometimes in hopelessness. Hopelessness. Muntu auria tere toringire kura dhirikarembere arwamire kilengone wai Rui. Barabara nini a promise beyond there be county. Did you do them? According to them, bakaileba kona scorecard. Bandu there is 1, 2, 3, 4, 5. It up with government here the same. Either to the same. Then kuigintu kingi kwenda na kiwata in the line ibuwa. How does a voter feel? Na ate voter feel ura kuona certain things. I'm sorry chiarire because na reality. When ukumira thirikari na ituiche ichunge. We know you. Tureni tuichi nyana okuririte ituichi uyu tuichi mutonyu kwe and we know you and your background. Okuma thirikari ne that big position within a period of a year while your community new suffer while mantuero ro amerika lingone aturitwe but we see you becoming stinking rich. Ito kuona we can see orient bakawa no everyone has the right to property muntu ena independent muntu nakobwithe biachara chiawe we all know te biachara okubwithie you got those resources kumagi county na rokuruta ukona muntu awukira ko tala ngoroba ko tala ithaka ko tala properties watala properties ibu imo kona yeta kuirwa ni ECC. No, let me tell you na ate vote ate are confused. Na ate vote ate ura ukethra you are amassing all that wealth ukiruta from the coffers ya public through those indirect intelligent ira utumira chikomba ukinyila but muntura adirona ruirura adirona barabarera na adirona chukuru na bandu kwitwana kinya orphans tutukumba wita chukuru na ate vote ugathoania ethoania imureyano kethri bukuri uri muntu abari ndetrangirie kwa kuringere wite no ntukinya weta utinengerete ngiri utipo weta atia utipo kabwithia in situation very 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 delicate na yatuma entikumethene ovota hapa thiantu bakambiria kuba kunye ntiringa inya kureu ne ambi kuringa na kuringa kura che thirikari thatu che county no tibio ndrona reason no to leaders bongwa na alhaji alluded to that want to ba muntu ari kuma ka very ngiri riu witia ongwe 500 million kendro nenkero some favor kubungo ndo thoania urao kunenkera 500 million inahakuruta ripu effect 500 million ya kunenkera ripu effect ye mantu ya it means ripu dakanya 500 million 50 million wankurie umbitie 50 million kendro mpatendre waka barabara just reason to with the mathematics simple 50 million kendro mpatendre waka barabara tibu ko na 100 million na inge chiongelo bora tutalite tutukiochokera utalanyo ndretangira undi ninkumeonurite 50 million no tena nya stress ye kwethia kunjana na matinka na kubwitho kurire 50 million ukirio bichene clean na wechiria nontu uwe governor unde na moro authority weta kwethia kongana na mpaka barabara enja of course not ndiaka barabara enja ni yeye na kwena ntomurume kana mukakiriara akure 50 million and they have done nothing. These are issues ira ukona thainthe toira tukwarira kia if you listen and we had a good discussion lakini ukiakwa ilinya batu araturia our minds chi captured in a manner that it will discuss more of what is the perception of Kawira to Mutuma, what is the perception of Mutuma to Kawira, what is mithika akarani aginya mwikareano akarani. You see mind yetu ni kirwe to a very wrong positioning of things. Tolwa is it about candidate wako rwana uombikia winkionge kwa njuri ya burana niye kuwa nyende mukoro njuri ndroba kona ombikia orakuwa na akawa onthe to icho ndika thilukana. Is that what we should talking about? Wile mantora to kwariri personalities na individuals bobo onthe to kueta there is not a single one mukia
Utimoke omwe nyare ubonde. Kinya baachia nguyu bakaromba kure bagaachia. They will still be rich, they will still be stable. Amwana inchuro inturene no obathikirite, alafu athikirite alhaji na uni na engineer na uwe katugwariria no obau. Who amongst them? Akayukia ni tuntu tukwariria mantu yangi issues ya iria chutu mantu ba pathi tukambiria. We change the politics to personalities. Wow. Ende urweta mindria, urweta nturen ankuire bungi, kwe kanisa ndrone rep ikiri TV ne. Na muntu akarwa mau mbere ya tumiria akaria very vulgar language. Akaruma actually the other candidate umuruma openly straightforward kanisene. Nukwelo? Now oichuria atiri. Kinya we preacher utegera mtu tell us about barabara iwe ire ni kanisa no ntu inyangari chekutiro paki 200 meters kurayo tutukomba access kanisa na tutukomba access this church. Ni tuntu tutuire kuromba barabara for 5 years utameona problem te about personalities. Tukiafu focus more on personalities. Wa umetembe, umetetiani, umeteimenti, ba umete constituency imwe, una ari minister, wa tari minister, kinyongi na yite, kinyamuika no na yite, na baraba ngimbe yite. But natabu wait. Those are the issues we are not addressing. Yeah. Mheshimiwa betikiria to ikithimo ithato please and then tochokera ndenda twariria alignment izi pora gukethwa gukari of course itikia senator kia governor na kia women rep I think we have a very pertinent issue here, and that is the crux of the matter today. Because why politics in Meru? Imbito kwenda Meru. Why politics in Meru? Imbito kwenda Turea Meru. Exactly. Why the politics? Because like you said again, most of the times Turea namakere personalities. Politics of personalities. And Murikia didn't something here. Batu tueno gima. Bakondisani imbito endaga chiachene. Why do we go into politics? Community emero. Are we mature enough kumenya nontutuete chiachene? Imbito geirete chiachene. Imbie tumaturinga kura after 5 years. Na batu tuingwa bara wananchi bara turinga kura, there are two sides of the coin. Kwebo toga ba eringa kura nontuba frustrations, they are hitting back at the system. Bakawa gatogere ora tobo funse adabu katobo durengania tobonie that's one side of the na kure bange na boba gutumira ojingo bowu na bari ya constituency une nene mono therefore they have been able to manipulate that constituency ewe te kondogani mbio tuchwaga chiacha why do we vote muntu ateko maka kinyani wata wacha mete ateko maka kinyeta kwa watu imirimu akura na uande na rogerwa kadra vivirie that's a constitution kadra hino kinyama nzaja kumura level 6 yanga level 9 yanga nini chekitari ateko menyante to bru na kijari okuga duo courage mutindo ni ate omwira duo courage for what imbio kudivia na ekure anto achiacha this way we go wrong ata politicians kure achiacha baranire constituency ukira yendete that constituency ewe tena bata na lebo ibo gweta lebo 6 ewe kwa isire manipulated ya kiri chiao egatonywa manto na yakuthungutha na biempe yora kanisa ikarugurwa gukuna bamo kuthunguthia to na biempe na so forth. They know actually that is the treachery of politics today. Yonto muntu ojo ukuthitherio na kumenya ari aware ukathiata na nakumenya ugu akuthithia is not genuine. Nakumenya te genuine. Rĩrĩa muntu ajobo ntiuga gambuti moja kwingania nkugira. Rĩrĩa muntu ajobo intobina na kumenya ndenewe iwaya bojuri kujonto na ije teka kwenda tethekana ije mbiongo kwenda ukugwata. Ire tugakinya turi antu betu ba Meru jonto problem ire tu ina chi self inflicted. Ire tugakinya tu churi mbitwendaga. Why do we go into politics? Narua antu barambonete thimu nekwa bampandikirite kuri pastor mo gutwira nginete te gukurwa maguru kagwa pio for 800,000 shillings.
India gutuma tuthugania mantu achiacha iria nau beto kurirwa India tureta aja bambirio kurirwa maruaja ati probably aresa gwikirwa ego ndura rimwe ego rimwe fixwa ego ria permanent. It's about 150,000 imoke ori ko komba kuthithio. Why aren't we looking at things tutwire gwita Nairobi Kenyatta na kungi muntu agerifawo Kenyatta twauga turetere vo 6 aja muntu uwengwa kura ndo gwita Kenyatta no kugari no kamuria kuri muntu mbigiru oritie mbecha iu che Kenyatta ciarega kuya jo muntu buriga bwina manto jange mo important than kureterwa Kenyatta aja ri akore no bwerete mbecha iu che Kenyatta ciarega kuya aja igeta kunyonjera che kanuni kana cia kionyo mbecha iu che Kenyatta ciarega kuya ri where is that money going? Kabo iribo choose bilioni ile aja ijire either bonjiro njira kana ithie cibitari kinyani ni era tukuge agakwere ina gitumare state road mbecha iu state road ciaraga kuja katweri ciaraga kuja tugakirwa cio secondary ngano kana college ngano ikenda gutuika to choose. And what I'm saying is we have but to got on the question kedra we are really mature for this type of politics we are watching for. Okay. Amero tore mature no to watch yacha you tore mature no to watch yacha chia ideology tweta tutega mweka tutega umutegithania na milioni ora bakarungamana nai tutega mweka na gintu kirejete kuthithiria antu batigania bamero tumutega na that perspective. Are we mature to kinyareva oneu kana karingira ngania jontu movement karingira kathuri jontu movement karingira munya jontu mutigania karingira mitheka jontu mwegembe karingira alhaji jontu mukina. Are we to kinya that maturity? I would ask that question to kinyao. Now that is where I'm saying the purpose of this program sio kona tujeteana ikenda tukinyithia mero au ate gukeja kwethira imutano cianka nenkera kurekwa ende gutweka ngatura gwita cibitari Kenyatta Exactly. then kaba nenkerete kinya muntu Tanzania akandetera cibitari ara inaccessible. It is not about the person. It's about ni ateungwa ejete kuthithia in my life. Ndakwira kaire ndura one time ndathinjire uteo tuthinjero metho na mutindwa kurio ini nguri surgery ritho riri ndathinji na insurance na 1.4 million ndathinji 3 times muntu wa kawaida the villager arenge twikaire tino detachment yewe mugwata takaringia bride kundia managed Atiumba. Now ni ateungwa tukuga rira tukuga itutigane na mantu jaja batu tura meru manjaja utega uju tutege mathuganio ja muntu twambirie kuringira kura ideas twambirie kuringira integrity te muntu ra wetete guchwai mbecha na mantu jange jaja o nontu CPA kuga you have seen it yourself. Na ni ompenda mtu ambikia kotini. Jonto ni yesi simpeta. Ndenda mtu ambikia kotini yangu Kabisa. Le mtu akorokora mama one bedroom house. Atonya thirikari ni. Within 2 years mtu akanyomba almost 30 million. Inamira kweri ogaitia kajira ko wethera nyomba ja yunaja. I don't care ro kondo bikia kotini na gitatri na mbikie. Na the impunity no tukuga tukinya barabara yaje okabera ingugebete kuritro but 2 years is a long time. 2 years that million na ituje mochara jwa kutra kinya job group Q na ndere okedra wena that million na rora jana okanywa. I want to ask a very simple question. Nande ni antuma ubadhuki kana itu tweta mbere kuthura amba na tunyani na tukiona ne amba na tunyani tukugitate tukuthura. Can you see? Antuma iwo na meya kana kinya tu na meya. Ugo ogatiga kana kare njo ogatiga nyombere na chukari nguri ikana keke na meya ya chukari ya chukari kana kinya gwa ngote kuingeta nyomba na meya. So these are things we want to really agree, and I want to agree with these guys.
ciacha ira tutitana no mwanka twambirio taga integrity mtu otewo mbera weja michemanyo kama tetanda kana mithimbo na nini ombera mutoju yobu ukamuntu na integrity Utisa sawa. Okay. That's what I want to say. Now, Toga kuona mantu ne maingi sana kenda tumenya gukugita atia gukunjanji otewo ba gutweka ntore ne kuo gutromba tikura maita kule bije wanu perennial urombete kura maita jatano endi tutaigwa kinyantu kwe mogwe kana aratethia kamwe ta kuthoma cukuru endi aranda kaikwenda mugacha uri gategate kai tweja gwaku every evening nchobire ile nyomba antu bara wetaga te kubatethia kinyora beta kwanda miti inchobi chiojorie yani antu bara bejeta gwaku ogoro go kithugania kiro kathithi imathandu kuja nchobi jangana jakagitate jakejanja ende to tega history ku gutekana kamwe twaigua kinya nturene kinya piu ithithagua kuri kana uratethia kamwe na ngiri 10 getai na ndi kinya tugakwa gitike ngavana kana tugakwa gitike senator kana tugakwa gitike tugakwa are you sure ugeta uchinjiria na mbere takwe njoro ndanire na mbere chiacha tugautombeka kendo garuka wa whatever na ndi kinya thina imwe tukure ite tukugitate ibuje muntu oyi mwamba ibuje anenkero contract yere njere tigo itegete ate itenji ibuje akuthithio tubongera ibuje uyu aratonyera miaka iri tera nyombe milioni 3 thugumita nyombe na no bukwenda guchokia ende bugatwira cibitari butenai butena batane na ndio utena ndawa cibitari utena barabara cia gwita nacio na igwo thurire muntu I think something is wrong. Thank you much. Bitikire tuyokie tuthome commenting kire Facebook turi live kire Facebook fan page yetu ni Wero TV. Arani na batu kire SMS namba yetu SMS ni 23578 namba yetu na mari na kire YouTube ni Wero TV. Muguna Alexa ruwa National Assembly is more attached to presidency than county. 2 term means your MP has delivered at least as per promises. Otherwise it's one term. Greater pain is housing levy contributors who were commanded its tax. Our greater pain is to housing levy contributors who were commanded its tax rather than contribution as it was earlier. Extrajudicial killings, abductions, arrogant splashing of unbudgeted funds in the name of empowerment may fight back Ruto's two-term ambition. Lastly, if State Lodge is public office to serve all while located in deep forest, is it a hunting lodge? Simon Mungeri, Arua Kenyans have adopted the culture of corruption from politicians. They have been forced to thrive in corrupt malpractices as shortcut to make ends meet. Nothing comes through the laying down procedures because our systems of governance broke down long time ago. Unikire Facebook, Aduranira Muti Arua Matu, I guess I agree with Mureke. We should be sober when electing leaders. Political parties and slogans should not make us forget the problems we have faced under leadership of some politicians. Unless we change our mindsets, we will be complaining after every election. Phineas Mudhuri Arua also remind Arua Mr. Dula say hi to the great minds and the son of Swell, Bwana Adamson Mureke. Also remind him that the ground of Adhero Gaiti is waiting for his voice of political direction. We cleared the top level Meru from impunity, giving Honorable Mutuma Ntwethinkia the chance to lead with transparency. But currently, people at the ward level have fixed their eyes towards 2027 because the weight of leadership is nothing but handouts with meagre pay and in minor travels to State House. Francis Karani Arua, some of the MCAs are really absorbing projects in their stomachs. We have showed the works in our wards. Few MCAs are doing good job. The governor is a good person. He should not allow greedy MCAs to ruin his legacy. Muhambi kadha Arua Martin uliza Lahaji akuambie kwa nini Mutuma anaajiri watu wa Methodist pekee kwa serikali yake? Juu ndiye anamsupport sana. Juu anasema Mutuma ako honest, okay? Tuchokeria.
Prezo Mwirigi Arua area metho Tiania East, tuko pamoja with Honorable Godfrey Mweka. Mwambi kadhaa Arua, okay, na tukuthoma Muriungi bin Mithika Arua tuned in nikiwa Kadhima, Tiania West, Godfrey Mweka, Tano Fresh, Bliss Junior Arua, Martin Meru people, we want Mweka. Let me ask. Story ya gavana wameambiriaga na story tu. Na mashinani ni kuitupa kumenya. Tiba kumenya. Really? Tiba kumenya. Because niko na comment ya Martin Meru people want Mweka 2027 is a leader with vision for people of Meru and intelligent full support. Mwambi kadhaa Arua Martin salimia hao viongozi alafu ambia Alhaji apeleke hiyo evidence kwa EACC. Moses Kithenji Arua ambia Alhaji hii show ni ya kila mtu. Okay. Simon Mungiri Arua, what solutions is Alhaji offering to the current problems? He keeps on changing goalposts to suit his own personal interest. Is also a problem in matters governance and leadership. Tukumenata Mungiri okuwa, but thank you. Nicholas Tongarua, good evening Ichunge and panelists. During Governor Kawera's regime, MCAs fought hard for itemized budget, a significant win for the people of Meru. Now under Governor Mutuma's leadership, the question remains, is the current budget itemized or not? MCAs have been notably quiet on this matter. Let's get the facts right. Tuna Alhaji tuera Maure Junior Arua Martin, the report that matters is the assessment of Mwananchi, and like the paperwork submitted to the control of budget. We will judge Mutuma on basis of 2025-2026 budget. It would be sad to hype Mutuma fourth, then he gets ranked 40th this year. Secondly, Alhaji should tell us if Bas Party is supporting President Ruto, bearing in mind that Lenny Kivuti and Imanyara party leader and Secretary General are supporting opposition, while Mutuma, the party darling, is supporting Ruto government. Alhaji accusations against contractors should be submitted to EACC, and this is the best service Alhaji and Mutuma and the team can do to Marians. Meanwhile, all this is just null and void. Now together to Bas, by the way, because seems like some of us are very confused about Mwere Kedaya Kiamakia Bas. Thuranira Mutia Arua, Vipi Martin, Meru County is progressing on well under the leadership of Governor Mutuma Ntwethinkia. The last 5 months, we have witnessed great transformation in our wards, and this confirms that impeached governor was truly the problem. Governor Mutuma came in when Meru County needed him the most. 2027, mambo itajipanga. Peter Mureithi ni Arua uliza Alhaji, kwa nini mtu mwingine anaweza kuongea kuhusu county? Okay. Lewis Kimathi Arua ari Terechia tuned in supporting Honorable Peter Munya, EGH for Governor. Ntima East Ward tuko na Bravin Mutethia. Maxwell MT Arua, Honorable Peter Munya remains quintessential Kizungu of Laingo of Meru people and enduring emblem of dynamism and civic pride. During his gubernatorial tenure, he orchestrated transformative development, engineered far-reaching infrastructure upgrades that reshaped rural mobility, advanced bold agricultural reforms that fortified coffee and dairy value chains, and instituted comprehensive water and health initiatives that elevated community well-being. The fruits of the undertakings are still manifest to this day, a living testament that Laingo is not merely style but visionary leadership rendered tangible and enduring. Okay, yetana mbele kwa rana batu kile Facebook fan page yetu ni Wero TV ngetho kithoma Kenya SMS chaku kile 23578 niona namba yetu SMS na tina marika tu kithimu ithatu. Hello Wero. Wero. Hello. Hello sir. Hello. Kale karibu na wakora sana.
kenda na mheshimiwa Murikiau. Toyo. Mukethia sana na bobangi. Uketheka na uketheka bonde. Na umwira antu baziru bamweterete sana ndirani waziru. Na ntutana yangu na nkwani kwa mwenda sana tumurombe Mungu asoke pindi yake na tukendele tutoto. Okay. Kwa hivyo bwana Martin. Ni sawa. Thank you. Zaidi tutakuwa na kuna mtume kwa ajili ya kutoa elimu. Ina maendeleo ya tutona yanatoka nini tuone utengo isikilitika. Barabara isikunjwa kwa maramu tuone nyambo na pia na wakandarasa. Na mbele pia na kwa kutu za ikabati tukugo TV na tukugo tuona ndio. Kwa hivyo itakuwa mtumaye au no ndio mtongo ni moya na ndio mambo ya serikali mimi kutoka ni sawa tulikuwa anga na tutam lakini kwa na bandi sawa na wakati kwa ni mtu lakini ulisokea kuteza kusawa kulinda na mauto kuona na mtu wa bunge. Abunge bonde ya baba tusalitano mtu tingu si watu kuona. Zaidi ukiweza kipande government. Ngurusi ya bunge ya nawe tu kuona kabisa. No, hato hiyo soka kiwa Ruto asijui ora kwa hivyo yani yaka Ruto ndio kama kiriti akili. Ndio watu tutenda zaidi tokali na kura na tulingiri tulingiri kama tulingiri ya Ruto na tulingiri na mambo ya kwa ndoa zaidi tutenda. Ndio ndio hicho kwa kama kujua kembele ya kura sekura zaidi tulinga kura tutengiri pesa tutengiri kama yapo kuingia sawa vijito na nandi tutengiri kama kwa hivyo zaidi tulingira na kusi yake na mwingine ilaria na mtu kiotokari na kura tuko ya tutukele kuingia mwingi. Thank you Kale. Asante na karibu. Atu wiki mwa halo wero. Halo. Hello wero. Hello. Yes. Yes sir. Sorry. Turari nao. Ndio hapa kionyo. Nandi nilongoda kuona mheshimiwa Rawadi atire. Nandi ndo aliuga bakadura mutuma na tutara mayana tabakaronga mare. Tukamenya sana mutuma ukende kana nikawira kana munya. Ni sasa sauti ya TV tafadhali kienda kwa watanena chama. Tukagetatea. Please waturingira thimo kanize sauti ya TV kukenda to watanena. Sorry? Hello. Ori watea? Ngakuri atire. Nonto mutuma ndigo Rawadi akiwa mutuma wa Zimbabwe tabare. Na neto kumenya mbara dira isi na wero monwaza mero ni jere kawera na munyare. Kwa karatea. Okay. Eto kama mbara dira to kona ya kaina wero mono. Mbara dijere aja. Mbara diwe bakawira na mbara simunya. Nani niongo na kumura mandu siasa bado jatera kinya. Dato pepe siasa ikinya to ne ura ndo kwa paperekanite. Na kijana batu ito kuona na atia mutuma autozire na sauzimenti. Okay. Nunto teke autozire te mwangara kinao ntukuiwa bana. Kiyeto kamwire na rombe kura ro ngamenguge na go tenguge wato kuona. Na ito rona ndo ba kumene futi na ndo ba kaiba nene baba yawa kuina we. Mwananchi wa kawaida kutege ndo kuona. Okay. Nani niongo na kumura hata ambetotere wa bani buto na hapo mwaka jumwire.
tuone wathani bubo mutuma ketha gwinto tukorwo tukionaga wo uri Southimenti ona gutigento tukorwo tukiona metho kanitha-ini mundu uriku tukathura nundu nandi ntukuna ija antu baina metho muno na antu ibakunurirwe metho nandi menya wathani batu bukeba buri ku 2027 ukeba bwina mwanya muno ntu James ekathurana kenda kumenya bwega mundu abakuthura iki akabateria nayo nandi promise ya kirwa nandi ta kuwe burunguro wo uri Southimenti wo uri Southimenti woni ndo kionyo Southimenti beta kwa so ona u alaje umete ona u alaje umete ndo kwa wazi ndena wazi ngosoro komo no te maendeleo yo kuona nao otejo kuona buru kuma maratonye mutuma utegendo mutuma tuzizikia naja okay thank you ina ndiwo warwaji atia gware au nanako maino kuga okay ina na te mutuma naja tuzizikia gento kenda tumya kumusapota nango mura umagwa tiko tegendo tokaziziko nyarwaji aja nako alia otegendo tokamusapoti gururu thank you Nchamba hivyo bwana sana asante hello Wero hello hello yes sir Hello. Hello Dura. Oui. No bigwa. Ngo kugo karibu no tukwa renwe. Hello Dura. Please nisi sauti ya TV. Nisi sauti ya TV. Hello. Hello. Hello Wero. Leo tuko na kina nani huku lakini? Hello Wero. Wero. Aro gichunge. Sheria mwa ukire Wero TV ni watu ringira thimu please organize sauti ya TV. Aro gichunge. Yes sir. Kezi atongere kwa wina wana arua. Ba uketheka sana. Isaiko kumakanyene kamoi. Karibu Saiko. Mbere ya mambuge igitera chacha ile kinyete ichunge. No nditoka nya unge weto munge ora wali mutongera walimu nadu awetero mbagitega seneta nande no kona ni era ba utokweja kanise ndo toka kulomba kwa hivyo nande mutuma kitunge nimbo na mutuma utokwa nya kubuga mtoje aza muno no ndo mutuma na tumetenya tubakira na mero kalabwa kana no gwe namba 4 we zaza urukewe ina ndeni yangu wa mutuma mwende tono ntu ginyetho na ebira ngikuwe bugi na nakuwerio michokaniria na mutuma to atwa kwa wakura akae wakuru otimbe cha tukwenda atumira ino tu mtu mwero kugena na itokwa na gwita bwega tumwenya agenje tano to na taka thivia na wiro orwazi mujoro kwa muno atigionteja kwa u no ntu matare kile moja kuulivya muno au kuibwa ina ndege mutu mandengo gene ndebwega na nawe wina antu barega muno thank you Saiko na abu antu barega bakuba gwita nanto uraba bwiri gwitanwa thank you sir ngacho ngambule na takaliti atalombe gitiki anga ya MP na tikiti mbanzi kalizi na ala kulombe tiri okay twira ina atalombe na tikiti mbanzi twira ibwega chunge etandu ya bakuba gwita na bwega thank you Saiko hello Wero hello Wero hello oui hello hello Wero hello Martin yes sir abaleku woni mbuyi kabisa ndadi ekeje hapa nilisibu bonde bambiriche na alwaji uketheka wira ujeta kwa mbwiri basa kumaruiga karibu bana basa undo mwega mbere makwa na program ni bu very cool combine asante kapuga tire bwana Martin wina rojo na kugura kuga mtu akaja kuirwa kiongo kyawe gitengu gene nyo mwikirangu gyate akigwa kiyo muzizi yate ya ati minye bakwe ngwita na ate miona antupera twena bomeru
kije mutuma gaikira bamwe nguge atia bamwe bandi sendi to tibyo bakona na batikwenda idea rero na ira badibitie nikundisira mutuma kenda tukinye gita rere utweka mutuma otengu yaraita na hiyo niyo idea rero na bamwe to bamenya no milite dem siezi bo kona bakyande baba atura nanga bonoro raliku na ituje ni ataba kwenda taka batigi na nkauga uno twengukira na nkauga Yidukira kireo kama tumibe ya gwita kondisia mutuma atika itengugi na niyo indiera bainayo na bejitu wiboni one purpose mutuma lege gwita ngugi beje batuira seitire bachoke dengi bakugwilia Moses kibao baraba tuire kule nao na nadi no kuona mazo ya kariu but ukaje utaka for sure in Meru kiambere much very cool kiambere no kuona mutuma kwa namba 4 in the republic kejeri no kuona doko ile iko liwa Meru no kuona civitali ite kwa le bosiki na uko kubaba te kwenda kuigwa so woni kyara ya kali kintu kimwaki atuba Meru baba kwenda mwitirwa ngugi iba support mutuma baikire ngugi baraba te kwenda ibeteri ubene bamweterere akeja itukira kingi kireja kuigi tukingi kireja atuba bakureka kuigwa Burundi bati kwenda kule atuba kwa irwati giteke kikeje imbere mwaka yutabira iba kwa ido iba kwirwa na bakerwa nganya inya kule antunya baba mtimete mubeya kwigira giti kabere mutuma ajukire gite constitutionally na mutuma akarago n'ubutuzwa gite atuzwa constitutionally ko muntu obotinda kuba negire tegete kejeri gite kira kejeri ikira muntu ene kanyomba enda witake kane tiatu ekingia jakyo na keje nyagite akina je nyameza yonto gite kama mutuma kana nkewe court na for sure otenge dukingi kimba kuyiga getekira nonga code so atuba Meru iba mwenara barale ibate magwana jaoje ubana jwanga getekejeri na kingi kwenda ukwira kole ne kuruba ba koromone bat bekirwala bwana Martin ngugi yao so papa si yao ake ni kwa aligia kada kubukia mutuma na iba ijiwe balio ekurube ndege mari wa koromone ngugi yawe rero ikweja ke bakagurwa ranchi yao ni wanu menje au si ni Meru anuinoi na india kudia kaida kudia ile Communication Commission of Kenya ngugi bita ikedure kaja na rura anto barumana noro kuruma ne gabana muku ne nyombe mu akinde ne Meru chiteo Communication Commission of Kenya inyewe ni bati kwa jipikaja ikauga ni ate ni fora kwa kagote matu jabati kuninga tokote program ninga toka na taukara yo tuma bwe nyamo ibatonyere bone na matu ja kumbere ko no basponsa na no bamazaira na ni ate nyombe mu etekere to kwa la jarangu jite kwereka kurumana na ni adani lakini ngo kaigwe ikaja kira kwa kai kubukia na ino kuwa atuba Meru kedi yambuga atuba Meru ibazalimi na miaka wetigere am granting you Martin na pano zibagwe nabo you see wanda in Meru. Thank you Saiko. Thank you imbagate Saiko. Thank you Basa. Thank you Basa. I think take one last one. Yes, hello Weru. Hello. Yes sir. Hello, karibu turare na omukuru. Muraje na ngeru kumbaga melo. Njero please ni sauti ya TV ekuke ndato watanira. Oni nguoje na mutori wa waji antore. Thank you, karibu. Waji na kumenya mbele mchogere nkado ntubwa kolbogo na bostu na ntubwa kuleta ndibe tibo kwa rede. Ndio na ruya mantu ya mangabana. Mucho nkado ntubwa ngugerea
alikiwa gituma kya grande Meru County gituma gagarugo kya nyano ntukwa ko gituma Meru magawa tuka utengu ebitwa kwa ile mantwa kya ngabana Meru County so kele mazuma wajinkazo ntumangola baitrenene yakwa bidetimo kya ile bare kamutuma na katiba ya alino ntukatiba yuga kama na manya kwimpichwa ndibuta kama na tuka ngabana wole taru kwa rombere katiba mwenkere giti na ndingo weba kulita nende kano tutamwera mutuma bati kukara gikangu ngogera kulita utege tumate bati kulingana nontu kajo ke nguge na bambija kubanganya Meru County ni akere tigare tayire kela tuito bangoe uninte kuona kuna sababu kulinga kiaza rai ndia ikondi gitike kolomba gitike 2027 Nontu bai kila trengo goto kulitoka Meru na tia kwendera banganywa ugere leo mpanka litotona ngure tikulito mutuma nontu kale ile kaunti boki na ndine wakubanga bana ba masimu alwaji na ndikuona kuna sababu tulinga lituma ya siasa Meru kinyabala bakwenda bai kulomba ite aba gushinitwa bizi batu abakaya kulomba ite 2027 okay tuwana wanandura ingo kubwa na ndike gutuma tugani akwa meoni yangu lita ndenda kuwa no mutuma igitya kare tikanga bana na nguya ya kulita ayo kanya tunkere nguye na baba ngeba gusinto bakaro magitebe tambere gusinto ku bakaro magitebe igitara dinya kulinga siasa bote muntu otenga siasa dinya mutuma akero siasa na kulinga thank you no te muntu tena afuaji baba kare kulinga siasa bitare lakini na ndera aitule yako kwajia baba mtamwenda kuwa mtumwa tengo alaika mtumwa kalite kitendo mmoja tano na hiyo umo uno ntugelele alindi tenga na kutekanya na kwa gutango gende na Meru County ile tuma jinga zero ataya wakanya kijana ntukuma ko gutango na lakini nguilia si abangi kulitwa na chije chio ndo zibazi karangu na leo lakini ote kanya gitagate yenda kuromba na mtumwa ya kanya atuli tengoe ya isinde de Meru County atuli ngula lituma kagitena dakawe baba kwenda kwa bagiteka ngabana bali kubaba ingi bakoromba no tum kuna makosa koromba giteka ngabana muntu giteke ugika batanti tonto zebani yekinya mwekimu akabumburunge na kuwa karo magiteka atikana giteka chenita atira dina kwa magiteka gitaro yakinya mwekimu alimtuure na kuwa karo magiteka atina dina akaro magiteka ajikafya lakini rai tule mwekimu arwaji mwendia no tunebo bali vikali na mutuma rai bazita kwa nyumba kwa alia bakali tie kipiga bana vikake le akutamuna bali akwena vikali ile rai no tumanya kuwa tutomba kuwa mwekimu arwaji aje ontubo mudoku ngaba no wale kitende vikali ngaba kutangwela rai na ikitala kinya muntu akerwa kana kalomba ula na njira yake akitaka akaromba asante ona ndingo la uchangalo ndo mangole kuliko baini zikale kubanganwa na njokele mzima waji mwendia ikao sana ndo wa effort yele atonyere tena kudije ndo babu kubanganye Meru County asante ikala kijana ijimbe kwa wangeru ndo antolera tuongera nawe thank you ikala kijana mkoje muno umwera na itango ikaliri ka ikala cheka la gina yaja tukalinga na baba kuromba gite onde baje watu wale na mwelezi yao ikaliri ya kinya to maneno tukazi kwa pente asante tena kima to wa mutuma nonto dai utemuntu tena kana kuromba kule kitata ya kinya igela kora muzima ka burungena kutara acho gite etaka kutika ngabana no ngo kai kabole bakamere gitoro ya kinya tulinge siasa yaje ngo ka ujerezo nzamani atu ngabana wetu atwale gitoro ya kinya thank you Chamba asante woi ngoromba guru dai mutuma kanya alitangugere tigare tunade ule tigere to mele tujega to mele vejinai nakyo haya asante wocho kilankado ititalekenya utalika but first bere tuchokera mheshimiwa Laji kwe mtu omo oria au farasi weni jele yako menya thai meyo brother ni jele yako menya thai kawira na munya
ana ndauga phrase ni mwe kuona mutuma na wone gwa kuona na metho ya takajari universal ani ndauga mutuma na mwika kuona bare ona be nau kametho ya bona baibangana ande muntu kuga imbarathi ni njira ya kuona ena right ya kuona ume no na metho yawe yawe na ande na metho yai yakwa nauga no kuona na ande teteamero na metho yawe na ngwire muntu na akia kuona kibu akuona uga ante kwirire kuri muntu auga ri muchore okwa kionyo auga gutingu ya kuona ri Southmenti na nugire mbere amba kuga we ni munya kuona no we actually no were mbarathi na ande actually utire akona mutuma akirita ngugi kadha na agitete gambara yawe na chiacha icio tukugaga ambirie ni kugita atiri gutega jo muntu ethera agitete gamba kurwethera na kurita ngugi kana ate kurita utike akagita atiri ende kamwire Thursday Aramisi kana Friday turari Kaguru na tongeria more than 800 pa Southmenti therefore ni atari nao tijene atigi kethra nonaga mantu na ciandikiro mantu jara jathithwo mutuma kuja mieri 5 Southmenti twera mutuma ukaja thoma jontu mantu South everyone nere na mantu nkurukie 20 jara jagitite ate jathi tu barabara ile chinjina manjange ja maingi jara mwanka ikwandiko twathiririe nkurukie 2 hours tukiandikaga word per word na ndio kethra ate kuona then something no mwanka irong na metho jai chawe number 2 maendeleo ya ura ona meteorological department baraba uga gukaura Meru muntu ari kathakene antu amwaka uga baiba kwari orongo gutiurire na ketha ikurire timau Meru iri ndiko ketha ore ange gwetukirunje na ona gutira ura tiga kuga gutiurire na ari orongo yo turugire Meru gukagita atiri gukaura na ndio omba kwithira kau kwenu gwa gutinjira ri ya class ire kwinjagwa kona na no ethro tauma nture ne ugita ri ure ntego but everyone deserves it kuga but kwina priorities rera mieka iro kwina ari gitagate na kwi barabara tuga ya ire chika into thokone chinjagwa kwi barabara ire ithia manto maingi no mwankanto ba understand good priorities no tro manja kangana number 2 kuri untu ugu nkathau muno mutano ngina kagurite mwaretu no tukyo baitite na ndio no gwirite kurita thefo ebora ndi gakurachia na njire kweli na ndi ngiru kate kwenda mwitie into na ndi kyo igora ndi meakamira na jara mbaraia yaku na ndi utike onkona na ndi kipindi kigi utuma ndaki ukari wa marando asifa kuri tubaria manja kiama nuko na chokia u anini katuthirani na mantu ya alafu tu kiama is a long one also yes okay mheshimiwa eruno kwethwa alignment ikamata kiri kithurano kia 2027 bearing in mind bura cia Kenya cia allocate kuma pricing ya Gen Z so does it matter mtu rutero rake throari either ni rutero rwa thirikari kana rutero rwa opposition yoratonere opposition I mean rutero opposition then rwatongeretwe ni William Ruto rukiera ite kathomba especially mirweje and then nara mtu umete let's say for example mweka na munya bumete tiania kathuri na kawira bumete imenti and then kwina story ya Mithika na mheshimiwa governor Mutuma. So how will this affect voting patterns? Bera burambu iba madeni anto bato digiri tina baraba rita positive comments towards me by especially bakumadero na atori inashukuru na appreciate ngwira twaritirere atware akanya and bere to wakange tukarita nkoroki no tuitongelete experience na chore na network bwana Martin wora tukua mbere kwiga ntu kwikiti kidogo kaomba gukumana na githira alignment igethira siena control mind yanto maybe kurunga kura in one way or the other bila tukuthithia tha ikatugweria kuritana antu kulaithiria mutongeria arari regardless of the political party or affiliation
mutongeria laithirwe arari aewe kura kuringana na integrity yawe, what he or she stands for. Now stand for good leadership. Lakini kwena riski kinyathere itukuritana nto kwena riski bwana Martin. Alignment cia siasa iciethera ciina urito bwacio, na fact yengi tutumia ku rule out politics is local. Politics is local. Na kuringana na locality ya siasa no inya alignment yongela witi. So kwe babaringa siasa bakiuga atiri nonto twitu kwendete giki ngavana na nende nonto ndula kinyanta mwenda bakweyania na alaji kenda toya kurera neo katuringe toya bibi yetu kwa uko entirire ya rabwai ng'ombe 90 lakini tukwira antu as much as possible tilasi moringe kura nonto kinyoga itawe muriginka wende alaji antethia kuona Martin ngakira nkawa we alaji ntekwira ntekwa wende itampe Martin yondula njoge mpe mwika alaji akamenya cia tarwa. At the end of the day we make a wise considered decision yotare the right person kinyantironi alaji ibyo bito bati kuonia wana siasa that we can make considered decisions, wise decisions ukurukira kura yetu kinyothe atutabwira tukathithia na bukona ndibyo mbamba kuromba niki aringi kura although tibonthe bagawata nteto iriku konte ku rule out influence ya political alignment na political parties ki outcome ya election ya 2027. Very well. Na mwika mtu no ya kwira former governor munyamba kwithira ina upper hand nontu nari utongeriene, so maybe wowe yite mukinyukire bumete tiania keda list on around 180 which tiania that's menya by the time sort of negotiated democracy. The negotiations kiri politics is the order of the day. Antu ibarakia na ibuntu kuona kinya thaa iki nominations yuko na chiathithe kwa chia vyama ki by elections uo tirona there are so many things within antu bakeleano but you see it's too early unikanda turakienine ndine kumenya what I want to do for my people nankawa itarara kinya nkaruta kinya manifesto yako kabone what I want ndri issue kuwa ngania nontu narombete nano kumekaba uninye nitarombete riu orombete riu na 1 2 3 4 5 bikio mwira kethera ini ndari kuo mante yante kirega ya kareka bu kuona yetate yo kareka nenya babangi bari kunombere babu to observe ingi kwira in the other way of looking at things kuron ku observe uni ntaromba ntamenyeka ntaichiwe lakini ndekuthima ndona borabu buikaikia na ndona no mbwithie better indi tikumata that uwe nurare ombere biro bikumata na ni ati una nkonda kubwithie different na bro tate na most important hatenda na te message unda mire takiri antu yumbo bakinyila by the way no with the politician umwe mno na wene nya agenda ya sana lakini kare ukinyila antu mendo muno theri ukawa the best leaders ti barabara itene kuina baba ingi muno very good leaders lakini batitene nonto message cho itumbo ukinyila antu and the fact that kuina constituency ukuweta of the two Tiganias kuina Tigania East na Tigania West utimenya wa portion you are right now ati Munya is popular utimenya kuwa popular na unde tangira unde raile kona ini popular lakini wewe nonto nukumea history mbako ile kathoni no popular but the people on the ground ba sesi burabu dhitu kwa mtu miaka 5 bandru ai katu change nukuona kunya aspect kinyi siasa ene kuyanto bakinyaba kanoa nukuona yadai until calm we nantu appreciate kuina calm kuina quietness na kana to make peace to consider other factors to make peace wirio but kuwaka ile we atire no ito kwenda different thing barwere kumore barwere barwapo watene system wendro nyoronge ukuma chindronge nokapo kendelwa kure butaturetera some new bland mtungi utrare ndroene no ntuwo chindrau no chindrau nokapo kendelwa itate
Kuro for example watangirondo kwa munya na are aligned to a particular direction. Ntikwa kuyo kwa munya na are aligned to this direction na support irutero ruru andro. Nuikwa ungino wakawa no kinya mutumariru ungino wakawa ari kinyorongi ariru kinya laji ariru ai kinya we na wariru engineer ume mtu ena aspects chawe parameters iri can determine popularity tikwithira ati merely no ari kuringi we can determine popularity ibura uni as a candidate ndai present mbere that voting block lakini issue ya antu kuvote according to regions na blocks, there are so many other factors in which you get into play. For example, governor agenda running mate. Nukuona na governor ongi no agenda running mate. Na mantu yonde yake into equation. Ankuire politics na chuchi ntiku mention mantu na mbua memory chain book yo refresh. Kui mwana siasa omwe kaba ile kurika na in the elections I think it's 2017. Muntu tu aramirara wontu bumwe. Ungi arorama uwo bungi na butaumire mitwene ya nturingi. Do you know that? Kanua gaka ikuno kiarakia, we don't know what is going to happen by that time. Iumbikio shift kinya alignment itu kwariria thai. Kiuntu kiomba kumira tukaonda tukwariria thai ya shift completely. Kuo muntu ena bura ochetha mubira yao, mubira na kuibateia bangi na kuibateiwa na kuibageta lakini uni azimwekende buromburia ngichokere kiri buromburia. Uni nde yawa ikwendere itara campaign irekuo imwanka muicho utiwe nkwe baebelia ni ndunde ndrambe baebelia murume acha na state wote bwantu bera na Mheshimiwa Alhaji Governor utumane tretwe adai ari full throttle na utiwe aweta aulekuwa 2 term ya president na Kindiki. I don't know whether I'll consider how that might affect election year whether akaromba 2027 considering ground near Kampambe arao meet nchoke nyuma nini kile like he said again man tujaja alignments probably kura chiakari anjuke an example munya kura chiakari chia wintigania so the problem mweka tare yo mweka le umoko kutuma ko biandi yite na wamba gweta ogethera kwi manto jamwe in Africa jate karodira jakajukia myake mingi muno kuthira. There is what we call a familial constituency jamwe tukwaria very idealistic uratu tubwirite gutega na nini very idealistic lakini tweta on the ground reality is kuri the family na nije kimero na tu manja kwa kirinja gitegagia ga kuoga ntato cairia na ndi kinya mwe kuro ku kethro thugu me yaga kuringira kura na kura igeta kwa kuri family constituency kuri antu kinya bara bukara na bokanisene kwina kinyeu Rangers stroke denominational constituency eu ete utaga mantu ya nge bukwaria kamuntu aroetu kuri kinya nthuki Raka wambikiria baete kureje. It's not a question of kuri schoolmates. Kuri manto mengi mono dynamics. Hii nyingi mono ile controlaga politics. Breto yake manifesto. Actually you realize probably manifesto contribute about 25% yali. Inge ne adoni na pia tuba inge mono na yo ntumweka atareo. Menya adoni ba kuri nara bari. Na nde ya menya adoni ba bakeja. Abawacha bakeja so ndi mabatare ora ringi yo to atareo. Therefore those are things. Then number 2 kwena politics cha cults. This cultic whatever antu bakarivu around mutongeria ngania igo karagau muntu aketha na buildre a royalist base yawe ikiona tukiuria ketha gavana arenda kuma imenti tukoria tigania no winai kambis kaga kega kala komba kuja kagitatri kana turiga itebi atea kwina women rep kwina deputy kwina gavana na senator ukageria kurainia ntwa na muntu ura wina constituency kawe I established it over years ukageria kuria ri na kuonwo keja rungamiro na attract akareja tie attract
Jarade ukaenda kurira kuri antu barare batije na Gen Zs ciumba gwita ikaimbira muntu na vau ni antu totally different ukaupa kwata constituency kau karaga tetera kare traditional constituency na gaga change dynamics cia politics mono kancho kembuge kuri ciache cia integrity antu baingi barabara ya ciache ni manja mutuma kwenda okura nandi batiaraya o mabwao baraya nontu bwango yu beneo kuri antu basafa ira twita multiple personality disorder na yu maibubu ende nkeja kwario ntubu nkugitatea nkwithukiria na eteu muntu etikitie ende muntu kuri muntu kuona eteta muno mbonete muntu mo uri on Facebook sana utio ntubu kuma thirikari-ini arego bukararia kwa kinya thirikari kawo gintu gigi kiero au igi kiro nontu bwa trend ire no nai na no tukuga emotions si mono mwanka twambire gwitempa na tuomba gutonya ndoene chiantu tutije imbi ni ndagirire kure kwa gwikonga consider imbi muntu uju ukumbira 2 term kana 1 term agitite ate kinya ketha ini ngakari ngakure u nkenda kumenya imbi ongwa muntu uju akugita ate akaethia kithomo affordable kike university akaethia medicare affordable kwe mantu ngatega jama ingi muno te 1 term na 2 term that nonsense unte robot nimbe ke romanto pambiria gupayuka the next morning no mwanka bero mantu na menya imbie gutuma jagitata ya ugwa na ndagwa unteriti muno lenkwethwa director elections yo kama kamba steke aba chuite ari kaba chuite muntu bakuthwa nyomba kugitata na inkarete nu yende secretary general mbasi aje gita ko utaka bachwaga muntu amuritu buru bamwiko. What I want to say is ni ntekwenda tutagerie kure kwa nawe therefore mbetekeria oni ntumire mathuganio jakwa mbuge 2 term kana 1 term batwe itokarite nde turi mbasi tweta mutuma na twera mutuma mbeche iji kwero ikunenkaniro Kenya itiumete Pokoti nkamera inyomera impunda ile dago itikawa wa Kenya Meat Commission bareja ero au kwa inaba ikaya kamera no punda re ke kama ugerie nguta kwa KICC na fokinya ndio ore na itu tukureana mbeca cia majani na mirana na kauga na into bingi kwou rira tukua thirikari tukurega mbeca thirikari cieta na are yange imbeca cietu turitirite ngui kugitate igweta twera mutumo tekura ikuringwa 2025 indikana twetete mutuma turi kiama twamwira gutekura ikuringwa 2025 we kinya tugakompe antu babo bairi tuteta ndoene cha vengeance kutugajo ntunura rusire ngugi tugwikia ndoene ya tuntura rusire ngugi kinya kethra no kwenda gite ugatwikira bitterness yo ntunura rusire ngugi twere imbi ongwa eshete kurita ngugi kiu alternative we ne kurita ngugire ne rikotomi interrogate we are not very foolish to interrogate utejo mpenderi yake uthuku na twera mutuma kethra go kauga 4 term kana 3 term kana 2 term kana 20 term hugo tretre into aja miru it would be foolish turekeria tutamiaka iri na nusu ekawira tuchoka tutamiaka iri na i na nusu no gutwira tutere na nusu ati twira atonya ga turi miaka iwe ya ngigi ira Biblia yuga bokari wa miaka ngigi kwa ute mutuma na nugete nkiwa michemanio ne mingi mutuma dereva mutuma kai dereva wote steering ya meru and I want to tell you something dereva twa wethairo etete na wetete ni antu bau akamatete ba mwirora bagitate na aretete the journey does not belong to the driver. That's a good one. Therefore mutuma iteto mwira mutuma togerera intobieto na ara jonto imbecha chetu taxes chiai na kweli uwa kujana chio probably you may not know na ndekwira manto bije because I'm fair
na anto batigio kararia John to takaba ije benda kuja ibeja ara babone level 6 tuambete kwa 500 million lakini umenya level 6 ina nini ithatu ina stage ithatu ina phase ithatu na every phase ire tumira 500 million tuamba kwa 500 million le ara status ya muthia etaro ba father 500 million na level 6 ina 1 billion 1 billion na nande itone ngugire kurito level 6 no roku doubt ete no re kugitate ekuthithwa twaka level 6 thoganya antu bara bonde baretaga Nairobi from now antu bau bonde now and in future kinya long after mutuma au mangugine Nairobi yao Kenyatta hospital ikuja Meru muntu areta Nairobi no kinya ne ari ko tuma Meru kinya bonda uja kuraida muntu au but Nairobi can you do that tuchoke twaitithia level 6 nyambene must have level 5 chiekiri actually region ithatu tigania level 5 igembe level 5 na imen level to na level 5 ngana no tubagwithirwa wa level 6 na ingina level 4 na ingi kagitate igaitia need to me that's a fit no kona njireji kenda Meru ya city status barabara ile tunenkeri atutetere kethira ikaura tuoneka cia gitate ni bongo ndakuria manze iya mwaka wiku utiga ojuju I'm telling you ile ya guthira ile ya kwambiria ukona jake ambirio na very soon na ndikwira nkimenya urangu kwira including the dual carriage na another 3 billion shillings cia kuthithia barabara ile around Meru ile around Meru kenda Meru mba kwa elevator to what to set the status na anto ba toira anga nini etena nini stetronji etena gitumi ene batethariere aja toita Nairobi tinde kuma kwa Gachagua kuja stetronji nini ya Sagana less than 4 kilometers less than 4 kilometers kuma Nyombewe ne ataba utwira yani inkurigara kende kia tena maana tumuinge state ronje Meru tena maana tumuinge airstrip tena maana imbina ande Meru ina maana na batio twira mbecha ichie beruo ina aba kwenda chieta kana ichiume ake kenda kweja gutweka gutege ntu twathithirie athiri ni Meru kona mamba kiura sire public participation ya hapo ithiri kenda bwita kinya kuona site yao kuri ntobi binge inothirite Meru general public participation that was then kuri ntobi binge mono guku bikeja guku bitera public ye ramie etirite bypass eje etirite ya no thirite public participation kuri ere kumira kendero itete uri wethira ntaba kendero be kinde bathire public participation well there was menya kuri barabara ile guku itio sa buntora ko no kadria public participation so ukithiria ndenda kumenya atiri basi ine ere kuira uju iteto ere ta mutuma tutam so basi ikitutam naga nkwire bwa mbere ambire anto ukenda baigua kivuti no aja wagitekiru kwena kio na kivuti etwa state house na ndekore bena kiraitu na bero na ndekwe basi kire kona ikona igitekiriko igitekiki na president ya choke taruto nani kivuti amwita mwirandio ga prepare umcoming ndienda kuja mbere kwa kishindo na kivuti atamberia kuthithia kamete umcoming ndio kamete umcoming we are told sesere no wetre kuririra president nera president na ndio nene yimunthoi imuntho kwa no ture kuronwe until sesere no proposal ruku eta kwa nao uri kivutire what do you have done kivuti eterete announcement yewe nena njuri yewe araigwa ruko agitate so again how do you operate national secretary general aerotere rumwe yes not a national secretary general, let me tell you niombejite allow me kwire niombejite au national chairman tweta nderea
twetana ara kwa kivuti tauga every politics is local Ruto ndio gasolve issue ciaku na u na kivuti all politics are local twegita leu kawira ara jara tumesete sisi na rakia maendeleo embu kawira kuma na ndio tutame yake ngi na sisi wageta mbere gukia maendeleo embu na itora mutumari we can go that way ko ka gitatri na to avera politics aroko utege titu tra imero ka minister to atunywa therefore mero tore support tutam kenda butre tre into bile na to era mutuma ito kwera ito gakonenkera kura ito kwera dio dithie okay. And let me tell you about Mugambi no igirwe nejere gwako na nditranthenge na mbira turekananire Mugambi Manyara na ini ndira push the agenda reconciliation in the Bas Party ntukwera DMK yari na kiatho na no nao ntukwera yongwa Mugambi Manyara na supposed to kuja nao na Mugambi na ndito tekanira the senior brother na tukaruma na buruka iri ini ndamuria na ati oteje ta kwa DMK ambira ndi na antiti I called DMK ndamwireta Mugambi are doing reconciliations he called Mugambi na Mugambi amuraje tunande ngokai na commitment nyeri ndathiria keje in good time outcome na Mugambi sent 20,000 cha kugura show kwa DMK yes DMK ogorobo twetere nyomba kwa Kiraito na Mugambi na Kiraito 3 people na togo temugeni unge twakarire nyomba mwanka tha mugwanja na twetekani ritura kananire na negambara atigere kotini giteate but when Mugambi went he came with the conditions na twete kuthiria Magamba kotini on 4th of September irio twari na NEC yonthe unanimously ya ugegamba riu gitigero ire gambo to its logical conclusion Mugambi is suspended he can't transact business for the party ikyo Mugambi is out he can't transact business for the party na ntukweu irio DMK anenkero ni NEC gitiga secretary general kenda rawaje gitiga director wa elections that is the true position I sat so there. no secretary general of county only I'm still the secretary general of the county. Why are you serving 2 positions? Because that is who Rawaje is. Now let me tell you. Na ikyo mbere yato bathikaire. Yeah, as you conclude, yes. Mbere yato bathikaire. Because actually mtu go serve na areguru the director of election na secretary general in the county na executive of Sokiama. Okay. 3 positions. Do you understand? I am there. It's not a fool who is getting these dockets. Kama kuona potential. Of course, I will relinquish some of these things. You know, kwa mtu wakati this somewhere ariwa we more vibe ya ba Museveni kana ba Tory. There is something we have in this country, in Kenya, and it is only here. We are to bakauriro ujinge na ba muthemba juu. Politics. This is why Trump ataite. It's a president John tukrage kuandakana isera ili yako gitate. This why Biden was there. Na tuaja ndura na kugaro aje amba ukire this is not family inheritance. Oni na intobia kwa kwenda kukariru ithirikari na kwenda kuthonde na voice. Inde na mavokando kwenda market. It's about interest. It's about interest. And then ni ate anduro kumbera Kenya is a country governed by the rule of law. Ino kulitakinya notion ya Rawaje agwa ukire is it constitutional? So what are we really talking about? We suspend you kenda withdraw in a position sita tokiamene. Let me tell you, takato mu suspend kenda na position either two. Mheshimiwa Raji. Let me tell you. Let's move on. Let me tell you. Let's move on. Katu move on, Mheshimiwa. You know what I'm saying? What the party is buying are 2 things. It is buying royalty, commitment to the party, na aptitude. Okay. Fair enough. Simple. Fair enough. So we are not just giving them out. Fair enough, Mheshimiwa. Mheshimiwa Muriki, Jubilee bwana candidate wa governor 2027 kana women dream? Ana center? Asante nao hakuna. But we hope tokona. You can consider him. Ake ya consider kulingana na re na pate constitution. Ora pate ya muona. Enya ba ubangi bonde ko weta. Or maybe Jubilee te mo. Ibo ko bani?
I don't know. I'm asking. Etemo yanandea. The fact that I'm here, it means it is alive and very kicking. Yes. Ke ondobo goragia laji. Manto ya ngavana kuwa 2 term. Eto ekite siasa kando bwana Martin. Na noko meonde ekio pinzani. Ingwete kia kwentu konda ndare anda kwiranga bana justified kuwa 2 term. Na mtora wiki opposition yokona ngavana na bati kwithira akiwa 1 term. Imuntu totakia miru manto ame. That's a fact. Katiba yetu bore setero. Resources tutibati kwithira tukiromba president. But unfortunately that is what we do because there is no any other way. Kwena ngap ke sheria ekwayania resources sieta itirombi bana large. Ira sieta itirombi ni ira sieta ke counties. Iwinge siti na thirikari siethio ntomurume oyokie. So okaibwa muntu buru ogwanga bana bati kwithira kiwa wantamwira batu to pinzani ne tukua because batu ende mbitoka lusi to wantamene. Okay. So bwana Martin ni ondula ibyo kwenda to atanira na antu ane byo ntutukua egi tarakinya antu iba laitherie muntu paka laitherie kinya just affiliation ya kiama iba yes kana slogans iba laitherie muntu na what he or she stands for biraombe ta kuthithia kana biraomba kwethia atia aomba kuthithia ti lazima wethire oraya wetike siasa kenda wethira we mutongeria apana laithirwe na other commitment ira wethira we nacio uweri ngwene ciaku binafsi ni atawirita ni atorita ngwiro ewa kinya kidogo ya community karaomba kuromera nyaga murandi kidogo uromba kama ninja atia antu iba ethire bakilaithiria untu bau kenda tombo kuria siasa na kurito untu obora bo muntu eto bwana laji oni indikana kiwa ngaringira Raila Odinga kura kiraito ano ate kwenda ndingirai Raila Odinga kura ambira nuko meamureki turingire ouru no tunani to no chore no gintu kya miro no nde mwitike kethia ate ikeja nuko wathungu gwira na oni ndathana o Raila ore na aranyanza nariko bwana Martin kwega ntumbitikanaia na koya mutongeria oni nte kwa kura no ntwe wetu iyo iwezi ngakwa kura nonto babira nkuona oni womba kwandi value ke community na as an individual inkuona nte kuyambe bikurera ndakwere ukya gwithira wiririte ndombo support Martin ondula nonto umete embe usahu nongo atongo kwera the fact remains kinyothira ikwethera kwena local politics no mwanka mbone kandi value the same case should apply ke anto batiania ke anto baimenti na tukaringana na kura nonto bwana Martin boka anto karaga kuwa muntu uyu ari ukwena batu ari ukwena kiroto kya miro ira bokwenda must count for something. You know, second that chia CPA. CPA nkuromba second that. Mheshimiwa ukiromba second that. Ntukwera bare atheru sore etsingundi kuwa temwa malio ari amuntu ai moyo. Na rira kuibwa. Mheshimiwa ibaire atheru ndabaromba tawa ingi ndatiete iteaganite ndagirite tawa bwana Martin tawa 10 igitaranga bana kiraitu na ithano itakana na ndio baromba Sunday ibaganire Jumatano kwa hivyo wira ngabana ibwega nkuwa ibwega na kinya tumandu tura tunginda mwirire kinya tuthithwari tukawibwega. Thank you very much. To mwirire ibwega kianine. Thank you very much. Na tumwinira twimwira yo yangi munene ndio chweri antu 10 tukuthiria appointment wija na antu 10 ugeibwega aki ndio kwa appointment ara anda mwira arathithie kiria achoe okay yathithie kiria na ndendo mbendarika iria chia munene ore mwake please ndenda kuburia uju are you sure antu babonde bakwenda kuromba giti bagwirwa mutu baitete ngugi babonde chonto no kwa kurowo kugari kurowo kuga otengu ya kuona na miaka hii ukona ngugi atende kethra kinyo tikwenda mbecha chia kurita hii including mweka I think is a gentleman kuruntu kuigwa ndenewe kuri level kugithatri na ndi kwenda kuria uju rira muntu kuthugania gupinga mutuma amwa device
can we go for that advice kana tubirite gwita exactly the contrary tubirite gwita exactly the opposite mitheka ka mutuma advice na tuije na ai an ambition ya giti ari to advice kenda mutuma succeed ya kuthurwa kairi munya ka mutuma advice ukagira mbecha yu na nini twetike genuine muntu wonde okuromba gite akeja ka mutuma advice can we be sure ari mo advice you in good faith therefore menyabo antobara gutore gitene gutumuntu kubetia gintu na kira bomba kuonera itebi bakwenda igutweka gutege gintu mutuma aragitate arathithia na retre vo 6 anto batige gwita Nairobi anto ba muingeje on level 6 ni ragitre atia ni rejira batige gwita Nairobi na rete duo courage to is transport go mtu kurunga manjamune anto benge mutumaje on to akuthithia yi duo courage but I want to say anto bara to every suspect nabo ni anto ba bakwero mutuma ore athithia na baigite ku mutuma wakugitate bakwenda. Okay. CPA Mweka, you know, I thought twina katiba very progressive until daibwa Mheshimiwa Alhaji na Murikia bakiaria that no mwanka uwe two term kenda wona some of these goodies. Ile ibati, you know, kwe ya dene account. Yeah. Katiba ile actually kwa ria uma kabisa. Katiba yetu is very very good. We have one of the best katiba zinyo kailia. Problem rero ni blatant violation. Yani nukumenya ko violate no ka violate. Na we violate nontu kinyabara uku violate kenda uretera passive duty thio. Kinyabo either iba kumenya no ku violate na bawitikiria nontu iba ku benefit kana bate kumenya kethera ku bio itatia ku bio ku violate. Lakini historical suffering iranto by the rita bakulukira over issues chia sharing of resources nitumite mindset chanto cha change sana kwa tu ka unio kya kuthira utura ingu kwa Alhaji is very passionate about those interview thirikari promise ite kana president ya promise ite na akaambiriria ku deliver. You see atimenya witawa no na I also ntikuthwani ndo bawitambua kareterwa because president nambrekire sheria fulani yeti nkumenya inkwenda no ntundara yako point emphasize yakira emphasis ki ore yako reterwa biuri ore yako reterwa bio bi barabara no ntukure bi barabara ku bumbi kikiye bukareterwa bio bi chibitari nugona it will not happen and what you can't ibaere enslaved na whatever comes from up there no ntubikiwa bia yaringi no bire kuya for the entire period na bigaita inde katiba is okay. Katiba is kinya county that ira tukwarakiche kuwa muntu na witonge ya muikia kanyumba araba kandikana contract na mutanela mbesha na munenkerari kuko procurement law ito we have a very progressive procurement act irio kabisa very clear in amount yonthe ni kumelo mithomete kathira I know it's very clear utino ina provision ya kuandikira contract imuntu awitira contract utino ina provision lakini yo karika na utaka yo karika no iko clearly yo karika and issue katiba manto yake endelea mwankari manto yake endelea mwankari rantu bakambiria ku wake up the reality that tutibwiri ku worship leaders ni issue ku worship leaders yikunya thai and that is what exactly Mheshimiwa Alhaji ana kiama kiambas perere mutumethi no tuthai bamwirire atiri na Alhaji kira Henry kenda nkwira bubu mwiri wote twirire bamwirire atiri inkindrinda thikira ura Alhaji akwarakia na mujanja muno na kakwenda into bitiete atia bitiate luke bamwira atiri ukiaguthira kuko 2 term 3 term 20 term 30 term meke itiere na nusu turetero kantu uabuo twite atia turetero endri ndra understand bu tutikaria na inyani omba kuthira kuku lakini twakinyana ara tubwiri kuire endri boya etubwiri kuegethra tukua etutam kai one time ukamenya bora boeta atia ukamenya bora bukaua en opinion ni ekwa mweka kenda utike kuganini yangu twaro tona tutam wewe nigureta into just a matter of removing Ruto weje tenedro in comment ya ngoji jere to itatu areta comment ngoji mkwanja we have got kaba kulimeni na comment ngoji
ijere nkrukia komengo jimugwanja. And That's it- what I'm saying. na you About think- na tumweka what you did. But we are not short of good people. Let me tell you Let me tell you, I can Chionde is a field of demons. Let me put it this way. Mweka what you said. Kinyari utoga kinya 2027. No mwanka tu interrogate yanto baba. Uteja ke to serera hit. To on the basis of bado tukaua. na number 2, what I've said here again. Katiba yetu no edre a very progressive constitution. Ye jakere anto edito interaction si anto batera mikinyira. Kwa tueka eteombiria raisable in 40 years. Ili anto bakadaba okunya maturity iriko. But as at now the reality is as at now university constitution yetandikini remen. Yandikini anto very progressive. Bari mbere nariko. Na no bedre batretere constitution area up to now is a bit idealistic, but the reality is what we are subscribing to nani right ke now. chunge ntadhire point yakwa ntadhire point yakwa ka bere uwa kama unimenya kuyobo mbitilira na uyu iko tukiariria, that is the problem niyo twine othai na problem uwe worshiping ibora kwenda welewa problem uwe worshiping iti kiri county ki worship the presidency ikinya kiri citizens bongo ba Meru county ba ki worship the governor irio ukona antu iba kwenda kwaria please governor ne atuliongire governor ne abwithie ne yekenda tona that thing irio kinya nendri nukuona itumi no twantu bena power na batina cho butu kwa kuna progressive constitution yes kuna procurement law yes kuna sheria uchi onda tukuira ninjega lakini the people chi violate na violate and they can do nothing about it nukuona ibonte ondo ibonte nkuwa atiri kinyatha yu eta nara turene and uninde choka turene muno nonto ntikwendra there is a lot of campaign ke ya muno nkira ke glorify mturo break law nonto na utuira ndakanka break law kenda butethia twamuthia tonde tuka slave che kuthia tau na tora kuthia ta tutina njira but wetangira undinere is there hope nonto ende for example and I know situations imwe ndatikite time ka analyze ingi kuira situation ka take time ka analyze boya kabisa nkona there is a process ya kuna job ya area kuna contract ya area kuna ingi area when you follow them whether there are 5 names kana 6 names nugwata borango kuira there are 5 or 6 names or even 10 names but the reality on the ground it is one person nukumenya ni unfairness bure kumaanisha ne atiri kuna a certain group non to govern kana presidency in a power could determine kuna a certain group akaua neon resources ichione kuna a certain group for other reasons akaua non to bukurea kuwa buranko enda abua bukurea kuwa tutama kana bukurea kuwa kana the other side whatever you're supposed to say babu bukan disadvantage because of that and it's reality non to no waka waste time kuya ke muntu uninkwenda kwa elected inkwenda kwa re-elected for example natenka waste time jako kuya kiri antu ndea 100% mobilized to mpura I'll go somewhere else narabo nthikira na mbiri otalira kura chako from that point but that ndula mbere ombitila when you come to the ground thai na uni my kinyarira kwaria na antu mantu a civic education and kibelesa what we are supposed to be doing kintu kiukia kwithira the governor can decide on to na kana an office led by the governor kana president I can decide on to a disadvantage a particular group now work with only a small section of the group is not right at all you can to will avoid kenda antu bonda bomba ku benefit It's not right. It should be avoided. It is not right. It should be avoided. But this is a progressive constitution. Bwana Martin betegeria mbu atirikire rwa anene baba ariria tuena right nyingi muno ciike constitution na lakini totena si ni real sense ni real right to an education affordable health care na kinyaro we muci kinyera cietawa sustainable development goals icia wite by 2020 tubati kwithia twina rwitu kunurira ku mici so bwana Martin kwe untu kwenda ukwira ni antu bari ko bara wici buru ni antu civilized baringaniria amwe kwa ni example iwaheshimiwa
kana ima daktari kana nĩ arimũ bagĩa wĩkwo amwe bia kũrĩa bigaĩkĩrwo thani-inĩ bategete ũũ o muntu aegĩrwo we bagerwa ĩkeni ara bwĩkĩre amo rĩu bwambĩrio ta kwĩwacia kwĩwacia na bia kũrĩa biũ ũtiũgarĩ na thani ya na inya bikongelwo thani ingĩ igĩrĩ ithatũ igũrũ ai kwĩwacia bwana Martin so gwĩ gĩntũ tũkwenda ũtegera ona kinya wethera twĩna progressive constitution ibyo ntumbwira kwĩna some gaps uni ntiumbogo nde muntu yonto ngavana akiworship president nonto ba maendeleo na rĩu ngũkwĩra ũũ ndikĩria boya kintu kĩa mbere ngavana anengerwo mbeca iria anengerwo cia county kwĩ mbingi itirwo at national level aciona atĩa na nora nowe wĩna bio ari nenkana ya kũringana na ũrĩa wĩ close naye wata bwana Martin kwĩndũ wata tukera si umheshimiwa kwĩndũ wata bwana Martin tukera si umheshimiwa anguchuria atiri ngoroene kwa you know where you have been an MCA yes. been an MCA yes. naibuisie process ya budgeting yes so ina interview tu na budget na kankwĩre ni na mbete cia allocate let me tell you ibyo nkwenda kueleza ko teretera ndiria kwĩra uni birango kwĩra ni bi muntu mbogo ndem aki worship president i muntu MP no ndo budget no kubanga muntu mbogo ndem aki worship ngavana ni MCA no ndo budget no kubangira ngavana MC urana bati goli mbibietete kwawe no ndo no kubangira ngavana budget MP na bati kwithira akiura ciatiri imbibieta wakwa no ndo ni kubangira president ye budget mbera ngavana bakoloma bagabanga budget ya national government where so the money which is left by the president is gotten by baraba guibwai wetaniria na system na mate ni uri alete katwere anto betu uma no ndo tware obera tukaria tukina irwimbo rwa bakwenda mbati nabo biraba tukwenda bitioneka that's a fact yes. So guys, unfortunately that's it kuthira mheshimiwa but tukithirire nenda kuria kabo achuniro ya Karis nara ari gwetere gwa karambere mwiriga joba kivuti na joba muturi na kurba ubetikanirie and I tell you michemani ondeta na bera na kivuti the most popular candidate uratu inwe omba guchinda urokaretwa ikarisi lakini tamu ya DP itirathira na betikaniria consensus ya kuru DP nethirie tamu ei yayo muturi nori yatarao muturi kiama kia DP i muturi wa ivishi na ndi muturi na choku nguo na ndi kiama kia DP gite miake uye gite ate ithire let me spoil the party for you ango ikire subuye ingi mheshimiwa mheshimiwa Karisi atara resign kuma kiama kia DP as there could be a technical issue nkuthwanitie gwita kinyembu gwita kuona what is happening jonto no wetu na imbasi ya munenkanire a negotiated democracy arero tunenkere ni Karisi jonto no popular arongamana DP ethirie gitare ai ndio karomata na DP atana atira resign kire na ndeu in dispute yeta political parties ukatha ba breach rero ukatha kuri no kuna breach rero lakini nkuonaga tha ingi gukiagiud tuo mbere gwita by election bakero baba ingi muno nkuona by seto baba ingi muno bakagwa sheria ka selective the law should not be selective ende gukethra sheria rero na naunite sheria there is nothing we can do about it. Yeah, the law will not be selective. It only deals with particular cases. Tukidria. Tafadhali mbetekerie mbwa ona arathiruga iti. Sehemu nyingi muno itena stima. Nira kuriro Kenya Power in the name of anto baimita ite ciao. Na unfortunately anto aba ingi ni innocent batame what was happening. Kana bia kareka kinyatha ikabai pastoki no bekira stima ono anto ba Kenya Power bekirite yeti te genuine kwa tu ekamita te genuine
stima cia kurani uku kuingi thai tukwaria ikiundu ni antu bari matinanga batuthikiritie na thimu. That's serious. Most of the parts of Athiru Gaiti na kuingwa appeal ki Kenya Power baithire be mo human palaithiria muntu mateni kwithira ena mita ete yawe na nikayo ofisine yenu then mwitikirie nibo mwirende apply for a genuine meter nonto tikote kuria no kwethia atia no kuria na ingwa appeal kinya ki leaders beto especially the area MCA na MP baombe kuwatanira bone antu beto batikumia nonto mateni antu baba ingi genuinely speaking yonto ego eso ndaitire round to market to twingi ndaithira antu ba welding no kabagiri na basaluni bakiwa ni ochogwa kwetu kabakana muntu gaitura bwana laji o saluni akara akanywete so bare yake huo stima hii zinalipo kwa token ira cia token na antu Kenya Power bekirite na antu Kenya Power bekirite mita iriku endire raba ya round ba survey bakona area mita ibake bagekira bakona teku wa kifindi so baritete na to other areas but pay bill ya token is the same everywhere so how kwe bio tawata maten ninya wano ithire mita uwe ni oteku ntugwira bage yao eta geundu no kelwa binkua bingi bakathithio bwana maten kwena antu bakuia mwangi baita kutumira kimembi ki kungambo ao ciona manto yangi ukethira antu bandila na muntu mwora guthithitia ni legality baikurania ninira sita wada fuses wanatoa fuse paritira fuse irago mwangi eri uyonthe ukethira na basukuru pate guthoma nonto batena mwangi biashara igokuama so my appeal ne ati pakarekanto beto baturama njirene oraba uga akatwendete kwandamana muno tutendete kwandamana bwana Martin katwicie weti yaki yetu lakini tukuromba batu spena njetu na kuthirira to njirene tucogerwe stima yu kenda antu beto baria maisha kawaida ya antu barabangi. Thank you. Mheshimiwa ana kuwa no akwalike kile Jubilee uka candidate you now that they do not have one. Uthi kwate kwenda yuko petikir betani kama na kwata to maingi. You are all welcome. Kinya mutuma leo. Kinya mutuma imuntu. Kendre Nagana engineer na Jubilee na chambasi tukwaria kinya ninkaua kia kwa tukwe kinya ntere wira tha inte kwenda kwa manto kia mathai but kinya ni of course nkethera ndina kiama whichever the kiama ikethera gikio unubora buranki wa remarks mwisho ne ati manto ya maingira tuthite tukulukira problems issues ira chiare na Ameru throughout the first government ndawo kwa elimu kuchokoronto bu through the first government second government third mwankara turithai ni issues chitiri solved na kwina challenges ingi turekia kwa ilia challenges no mwankachi ya addressed na muno wa ilia kwina a small clique of group individuals na ingwiti kichoro tukwarira in detail group ne benefit more than wananchi bongwa uniuka ya kuthara kuri untu mpendra kuona na nkawirirwa sana bu resolved ikuthira distribution resources ni kutheka boya kwa tukanto bonthi bo kinyula resources onabari bathomi batithomi bai na governor batina governor wherever they are in Meru bakethira bonthi bo kinyilwambi ibo kinyula resources right now utio kuendelea bungi na buburankiwa going forward tukia kumba turi atongoria na uninu ntunga champion bu kabisa manto mbarairio uni ndimwikanga karayani ini munene barantu bara mpere ngwiba ndingire kura tebo anene iwoni mantu until ya chinchia tuina generation yana baba ithi tukare obone the right direction bakendele osafa ya bura bethe basafire boyuwe basafire just because of kuendelea na colonialism kana mentality we kwa captured bagoshipu mutongoria kuma ntoko bushi mutongoria lazima ya end lazima ya thire ni untuni ndi forefront kabisa na nkiendelea oba champion na muno kuona resource kuma from the few chieta to the many ende issues ichi atingania no munene ngania no akaritu tutwamone itithera na ndawo utianku atire tore tukarea ino ntukwibia rwaje kuibikuya bia bio ntubikuya ibirewe wina rwimbo rokaina birewe but at the end of the day resources igethera chirita kimibuko ya rume na kabakai but the rest of the population is suffer. For me that's the agenda na union gospel to the young people whether employed not employed wherever they are everyone in the county bombe ku benefit equally. I have a plan for that nkapushi na nkankari na baba ingi to push that agenda mwanka equality ki distribution resources yeye
muchetho yura ya kuganira tendara county yugi lazima yuthire yugara ya kuthira tutaendelea. All the best. Kama yanaira wala ni hata bugwaria gacia yanaira na atukuthiria kambugeri kambeja ni utembere ka dai closing remarks kwenda twambirie closing ringi itokijere mande tayari. Okay, utembere closing remarks can be my closing remarks Please in 30 seconds. Wambere ma all pending bills kuma gitara munya egitara kiraitu egitara kawira every pending bill muntu pending bill na ikena there is a committee eko na itugeta to carry some months pending bills in Meru County. It will be a thing of the past. Na etego kia no kwete ngugi so long as no itere ngugi antu ibaikie Rufus Meritin, Dr. Rufus Meritin, the chairman. Na by in between 1st September na end by 1 month. Ngugi with reko gitatri. Therefore, I want to thank Mutuma for that one. Number 2, okethra anto na uba umete ibanoge tuiba testete motongeria. Ibageria this one man on the end of God. Na anto baraba ibata na thiri. Anto baraba ibata na kuthia manto na njira iteche unkumania. We had a bishop Bamurela. Okay, proceed. Anto bare bata na thiri na baraba ba ndubo bwega na baraba ndaira miru thiri. Da baromba na tulio baba ingi muno ito support Mutuma onto ithinkia enderea na ngugire enio jonto ngwitikeri murungu na aritere Sauru kende ekira daundi na kagita gakaika baraba na Jesu aja kwina babaraba na kwina ba Jesu aja kwina Jesu aja anto bakura thure ni nande no bokwenda 2000 years ago you should have done this. And go ntrago my friend Mweka is my very close friend. I'm telling you that. He is my very, very close friend. Na kinyawa nkamuromba kure we. Egitare uri akinya no ntwa Mutuma twambiria kuromba i. Kinyawa akandomba. Okay, asante. So, I think kati kumyake na to kumnya mantu ya Bible you mbui bwega no ntubwa gutwa opportunity kuya na twaraniria na ntu betu ba Meru na ara kuonde bari na bara bathikira cia Weru TV na Weru FM tubacokeria nkatho sana na bayaile mbere MCs betu na ara bari tafadhali no ntu babati kwithia bai mashinani rionthe iba babati ko oversight kenda bona mbiu cionthe release ni kurita ngui bwega gavana bwana Alaji atomba wita mashinani bamenye ibo metho yawe na bone nguru ni kuritika no ntu sofa commitment yawe kwa number 4 national wide ikuona ni erende kuita ngugi ko ba mutira wengwa ibone no implementation ye project ni wita boya bakaya na up to date information na nara project iti boya baka uga bakareka mbesa ile wa the project ya rero iro bogo ya kuura ngabana ntuko cia muiso bokiwa katorone na arathogera muno kinyawe na araregera mbia fulani ciarewa cia rero wiku so you wogethera we muntu ambere okamata mutharaba mbia cia ura no ntungabana atomba kwithia mashinani kila mahali boga bwana mate. Thank you very much. We are good odhiria, right? Good night. So asante sana muthikiri wa Weru TV na muthikiri wa Weru FM ntubo kwithira wina bahati na ara utithikiriri tori either kiri mitandao kana kiri TV kana kiri kameme ku. Asante sana, tunashukuru tukubarware tukari na bwana CPA Godfrey Mweka na utwira au na kurombe tikia governor. All the best. Mheshimiwa Anderson Mureke former MCA wa Athiro Gaiti na niwe treasurer kiri kiama kia Jubilee ndani ya county ya Meru na Mheshimiwa Alaji Mwendia niwe National Director of Elections kiri kiama kia Mbas, niwe Secretary General kiri kiama kia Mbas Meru na niwe Executive Officer wa kiama kia Mbas. Those are so many titles. They are not many. And a capacity there. Thank you very much. As we say, good night. It's been real, for real.